O te toi whatalpat, sa moa le atu pele I lau pita whafonga le nei fiafi. E ieri te tonunga o lo whapefo I ona tātou tau whai tufi tau whao ia. Whamanianga alo tātou mataisili. Ia o whea lava o le nei lalo langi o lo e nopia iai ma futa mai ai. Ia iari te tonunga o lea ua tātou au lia manmanuia le ngata o le nei tula lo mātou le tula fiafi. Ua whasoro na ngoto I fo le la. Ia ma o mai foi au o le poinsa I le nei tulangi. No mātou whapea o na whaawa watu ai. Le tautua whai pea lau si whonga o le tai a fau. O lau tō o na masani tu la epa whaafitai li o sua. O a mai oe. O a mai lau whaasonga o le nei ia fiafi. O a mai lau savalinga. O lau wholaunga o le nei po I vai aso ma le tatuanga I atu I le o ngā tutonu o le nei masina. Ia, o le so sfumatoro. Nau aso sfumatfani si vaenga lalangi. Ia, I tatununga. Ia, ese lava tatou I fue numera o aso, o le tau, o le taimi. Ia, ai whaftai I le atua lana tau singa o leolo tatou tau whai tumua I tusai tatou I lana mea alofa o le au leola. Ro e soifua ma o wola. Ia I lana tau singa ngalelei whai pia I aso ta itasi o leola. O sa ma upa ia sa moa o te papa ia tia I se temi o mumu. Ia pia maia o no tatou whapai. Mo tatou wanga I o tatou matai. Ia tatou te abi. Ia I langa whaftai I le ia tia. Ia ona o lona le tu la fo ina. Iu ia ina tatou le manatu atu I le telo teimi. Ai le o mawhai una tu la fo ina o e maa. Ia I teimi uma le soifua maleola. Pepe se tatou I lo tatou atua ina whawhetai I lo tatou ali I ole na maliu na mama ina I tatou manei ai lo tatou lea ngā Alleluia Alleluia whaafetai I lo tatou atua whaafetai a Yesu whaafetai a Yesu o lo tatou whaaula e tele na wa tatou ngasala ua mumu e peise I e ula ai mangaro lava I tatou nei umape asala mo male fatu atu ua Alleluia Alleluia whaafetai I lo tatou atua whaafetai a Yesu whaafetai a Yesu o lo tatou whaala. Mātou te pepese ma vi'i ma whaafetai I lau fio vi'i a oe. Whaafetai a oe. Whaamanui na oe. Awa ua tele na walo walofa ia I mātou. Whaafetai I lau tau singa o lau puipuinga o lau leoleonga ma lau taitainga ia I mātou. Ua te leo tu la foa I lau tangata na whai. Iu ia ino mātou o ese. Ma solo muli mai ma lau fio. Ai whapea lava ona e tau a moe sa ili mai I o mātou tangata. Whaafetai. Whaafetai le nei aso. Tai le ola ma le malosi tului. Whaafetai le mawhanawhana o le la na o soae. Toi ni nei toi sei tu la I ono mātou le toi vaia lea ua ngoto atu.
Aualu le nei aso au mai le mafanafana I le lau ele ma o mātou tino. Le angang whaftai, ma le angang whavivi ia te oe. Ia ona o lea anga le lei whai pia I lo mātou ola. Whaftai le tausi, whaftai taitai, whaftai pui. Ia, ta mai fio maia. Maia lua ngā pa ia o lo mātou whesoso ni sili. Tau tō lua whi au mga luenga o le nei aso. O ani mea a mātou te pena iai. Au noa malau fio e whai e fua. O le mālosi alu wale. O le tatalo, mafuteina I mātou e loa ngang pa ia e manuia ai mea mātou te whai. Ia. Mā ngalo mātou tamai mea se, mā sala o mātou whai I aso uma. Na lau fio iai wha mangalonga moni. Mga tonu e mangalo I mātou. I le toto po ioi ke risolo mātou li I mawhau. Amen. Aso tofi, aso whareile le nei te lolas whareile le nei lu tātou o Samoa. Le wha mātou o lia meila stofi lo mātou le whatawhiti. O aso ngā lue o le vai aso, manatu le watu iai le tau alunga iai, o aso whai ngā luenga, o aso whiangai whanauma whalea onga, o le maroloa onga iai mātou I Amerika. Salo o le vai aso mua, o le masina fou o se tema, ia o le atu e fo ia li whanaua onga. I whalea onga, au te manatu o le nā lava o whatino ina pea, ia maanga I atu nei whanaua onga. Atu e fo iane I o tau maota malawa, ia I so se vaenga o le lalangi o lo whapea, o na au mawai o tātou tangata. O le whaftai la le I atua whai pea, esea, Lango nei a mea uma tātou te whaia. I le mwhaia o nā luloa le tātou sa walinga ma tātou whainga malanga. I mo mia lava lo tātou wafi lo tātou matai sili, lo tātou tai sili, o lo tātou atua sili. Ia, e tātou te whaamatala iai. Wow, ia, la sanga ma le soifuanga ma taimi o leola. Ia, e tapu vai tasi lava I tātou. I le aunga lea. Tātou sa iri I le atua e fua I mai o na manu e whawhaula I mai ia I tātou. E au ina o tātou whaasafua ma o tātou tufatu. Ia manu ai nisi tangata. Ia manui ai nisi tangata. Ai aua ni I whaasafula I o pā ma lotoa. Ia ona pa vai ai lea o le ola whaasoasoa o le tangata. Le ola nga le lei, lima le lei, le lima ola, lima whaasoa, lima tufatu. Ia, whaaftai I le tua, au lia manuia le nei aso. O le aso fia le nei, aso se fulu ma le tolu. Ia, whaaftai I le atua o tātou lia manuia le nei aso. Ia, o le aso fo'i e li tātou paanga masani. Ia, o aso tofi taitasi o mai aso. Ia, o le aso whareile na New Zealand. Nela si I o no sa mai se utanga sente atu le tātou link lea.
i Julai pitu taimi California ia o le taimina po le tau le lua i New Zealand i au kilani ia o le a mafuta mai ai le tatou paaga ma le tatou ō masani le fionga ia i le alo tagaloa fionga ia leota ia ma te whaasoa fo'i i le whaasoa masani ini mata upu e mwhai o nau iai le talanoa iai le tatununga Samoa ili tue whaafiti-fitia fo'i ni a matou upu ma ni a matou tala ia le savalinga o loo whiangai ma oe ma tatou uma o mea o loo tutupu i le ala o loo tatou whalau whiangai tatou ma whaintā o le ala whiangai tatou ma ele o seo langa whaingofia nei tatou te o lai o le o langa e whiangai tatou ma lui o so tu luma lui o so tu tua o so i au tafa so se vaenga o le ola nei o lui mea uma but o challenges na o le soifonga ma le ola e motivate ai tatou e mawhai ai na minoi i luma lau savalinga ia o lau folonga ma sau fo i savalinga so e oa i ale taimi fo i o aluta oto i fole moenga e o aluta oto i fole moenga e te mafau fau o le whapesole sio la ata moi ni te mo le aso i pita te oto atu le mana i aluta ta oto i taimi e te tau oina whaise whi au tau oina whaise ngā ruenga ele ngalo ia o so ia taimi na la te o te li taia mai ngā ruenga ia i wala se taimi fo le pe tate ona i le pofu le lava le marolo le alam le taimi la fo ia whaalongo atu to i le tarafia ia whaalongo tasi ala le mafufu tupu ai o le whawhau o se whanoi tam fai fole le fai se whanoi sale ia na lo tala e au o temi fo i le na ele i ni mei o cell phones ele i telefone pe i lo vinga fesi ma tu o temi lo tala to ele i cell phones nga kai pe mo meu landlines o telefone fo i o fale ia na lo tamau o telefone ia e fai lo malta whanoi o lo di tala no tu i le tala sa ele o se tala ele leia o tele i fai le na mea pe o lo te fai atu ala no tala no atu I am talking from experience pe se experience le lei pe se experience le lei ia fa vasenga ne oi ia no ta telefoni lo le fatfenga no ta fai ia ale o le alu doctor appointment ia le le falongo ia se ame o fatu i fapia se ame o fatu i fapia fa noi ma meu fa noi pelo me pena ona o le malo ro le te me le pona me malo lo ai fo le ma fangafa le o le mafofau ia ma le temi kala vo o le malau le malosi io temi fo io fie i mo meo o taanga ina fo yeso ia pe saua o le asongofua e mesele vai temi na o le malosi o le meleta o le Monday football a matou inei Mina le malosi ala lango fo ile au well still but wale o toe tutusa male I was a diehard fan at 49ers San Francisco at the time ili na fo right yo mela yo Monday night football ke alu ke usu ke fenga duenga ai ke ma vo tuaino ta sau fale se I vai po le ke yo temi na o le o le awal faiva io back to back lana ta longa le championship le football championship alle 49ers ia
te manava mai le aso fua te sawa alu aleo I falo isi ta wo e matamata I talonga ia aleo le na ia peta te yo mai fata me ala ta ita pie le fale ta I le fa matamata le e umania ia o tale mtu o le fo yo ta mo e trola o le mela so o le fa noi I le ngaluenga I le aso rua yo I le aso rua so pe o to tala na me ia tau iro to mafofa se ai al mele ta o le malosi alu vale ta telem faina complain e ta o le taimi e te foi no to no fomo to italia le taimi fu sata ai o to tala vo le malau le malosi ia orena alu na ya lu se pa se club foi le clubhouse se matamata ta longa ma yo ma fia I mawo pe o le lifestyle na sata ia tele I lota ia apa pe fu la ia na mau le fa noi le ngaluenga le solua le fa ngaluenga le winga la tala ai mishela le e ta ela leiva o malie la ta moe o ta ala elo lunga le temina o ta tilo tu fa still in the morning le tai au le tai mele I tai au na tutupu rolo mafofonga fa pisole ma I maule nei aso o maule nei aso I ngaluenga o le anga o uman fa malie le tino uman fa malie mata I le fia moe e lua la me uman fa malie tino I le vai le lava fai I male pepelo I le ngaluenga yo na ele fa pea o pelo tua la fa fon yo o le to inga mena o le la fa so o ta matua to tilo kami mai la ta fa no to inga mena o fa mai o le anu fa ngalo le amalia va pesole ia la ka o ke ngila ale fu saka fa itse ia se le mali se le life o le ona ia me se pi manga ia la ka mo ka ke ia e por ke me o ar ko ke ia ngila le iva le kaya io ke ia fa pesole wa mai mau wa ngi ya so nga lu nga mai mau ngi ku pe o ke ni fa ia to fo il mali o le life o le ona tato o mai ai wa le to na male la ina le aso na nafi ma mea na tula ia le ngata io fa maruru tu foi la sona na file ngana sa o fa ngaina no nisina anga I mai tatu po kala mema pa lau vale mai io fai mai tala li ma fu fa ia fai mai fa tonga tanga te ia cha ai vai o le fai ngo fie ia na fa tu mai ia fai ngo fie ia na tu fa tu mai tu langa ai te sau fa ilo no fo le te sau fa itu io na e lolo la ia le e tatu te fai ngofie fai mo meu fautuanga io ai olo tatu taste le heat o tu fonga ma le olo le io ma me tatu te ngaru e tatu olo le senga ia fa pe fo wa so na lafo se tala I le sona na fima o le tautamani I la fafo ia anuela sona na fima watuenyo na fa le ton a o le sola va ia o le so fo ma fo me fo ia and hopefully tangata fo as well ilo tonala malaina ma mea na tutupu le sona nafi I lo tatou atunuu ia pe walu le nei aso e fea la tangata I le social media le aso wa o le au matutua au tai fitu se fulu tau sanga o le matua ma le lele sape o I lan telefoni
Io e. Lungo o computer, o lungo o laptop, o lungo o iPad, o lea lava le mea. Ai. Ele o kamala fo ile au au sina la tau ia. E mo ia e tau alu se kainga o kau kuma whapeli. Ai, o tātou wale na. Io e. Mena e te whamaruru atuai, ilo tātou au lango fo i ma le tātou. Io e. Ia waru atu fo e nafi. Ia. Eveni talo fiseu so, ia alofa te latu so ia te umel ainga, ia i tātou fo i whai o mafuta mai. O mafuta mai le nei vaenga o le tātou, ia. E whatalo whatu ia te o tōre pa ia male mamalu o le tātou atunu, whai o na whilo mai. Ta mauli, ole, long time no see, so tasile nei tangata fan mai le amatanga, tau amata mainga o si fonga o le tai afu. Alef tau tu malota mauli. Ia whapena fo i matamua, pauli, ta lofa. Malole. Evan Carruthers, Eveni, se alu e whaiso mata fauso, malolo se fua. Amelia Famoana, mei avito o tatu o paanga masani, malo whaftai. Ia whaftai mei, o Filipi alo ese, io e, o vale lei ato to afe, ia malo whaftai, o Paula Sio, K81, malo whaftai. Ia, to fine ia whaftai a mosa, fitu i vavalu, mafuta mali i tu alo fatu, whaftai tele. O inosia fatu miti soli, malo le soifua manuia. O tatu paang masani ta vita lio sia mani to filau talo fauso, sia mani o amai. Ia, fatalo fat foi. Ia, o le paang masani, o le wo tatu uma le lango le fas, mal fenga malo, ila mucho Samoa. Talo fa. Whaftai, malo foi whaftai lau tautua, lau tau longo, lau tusi mai ili atu, ia ese a wala o tātou tautua ia Samoa, o isi e tusi, ia o isi e mātou te whaiatua ringa runga whaasala lau. Ia au tātou lava na tasi, o tātou tiute, malo whaftai le lango ile malo, ia male tātou tau mwhai e whaamanatu ile malo, ia mea le o lape foi ma misi le vai ia le sisi ato to le ola nei ele fusisi e manatua me uma a tonu e misi mai le tatu whainga malo fa manatua tu e tatou o le aunga leo aute ia whaftai la mutu Tony Penaia manaia malo whaftai ia Sinta a seve ia whatalo foi Said Tony se le wai koe wha mana tua mai fo ia lili suaveri ngā vai ia e moni ia o tunu mafono e lia matai rata talo fa tunu mafono ia o le ainga malosi ia Samo ainga sa tunu mafono ia o Isaako o tala fa le lotu to mata o Sulamai pena fo i le sawa i maiava Rosalia la fonga malo whaftai asenati taefu telea po telea le sawa i maiava dia malo whaftai telea le sawa i ftai mafta mai o va lotu levi patafat o fiu Eliato whaftai ia pena foi pine vai fale ia fatar fatu le tautua ma au nanga i nei vaenga o le reso faiumo tu funga fiu tasi to 5 PM matou i New Zealand nei ia whaftai faiumo tai na ua to ate ala afortasi ia te autou Senga Penny William Brown ia malo whaftai o Sauleonge Niu afaese ia o afaese yelu malo malia ulungia o fatu ia fatar fatu Lucky Mofanua ia o le tomaiti nai
i Oakley, California. Folanga se iuli no meneta malufou simiti mai ia o Sofina Kose talofa ana Tony Vasili ia mamalotu mau kai talofa uso ia maleto tele tato stemfo ia ona tupa ia tule ia tato lo fai ona ia lena esauri Tony taro fais kama siuso ia misi ia lena faftai eta Julieta Zimmerman ia o te wala awalava ia eta faftai tele ia le maftu mai ile nei vaenga o le tautua mai au na pena fe sa mo tale le tula fitu ia ona filo mai le o tatu woma tatu panga ia mate fasoa tu ia muta o pele mfaina o ia la utala no anafi ona ua mavelu teni au tele lo temi na lu le isole ole malia wala tu lo tafu afona na fia alua tu fa solo ato lo tafu afona na fi ano itela ien metu puna na fi no itela va na longa na amata ia le fatala no ngale toina na ia ta uhai e fato tope mai o to fasili o te fia lu tai o doina lo ien metu no inga ye me io peta iane muri ane ia ore na setaimi ia matoyo ole ia me le fionga ia le uta tala tu ia me malie ma me lo tu mai le tatu atu ai la le me na tu te lo umale se o te foi ali am tala pukala o mata tu lo so ia kota malana fa tala no ino o si li foi le o filiva ai ele o manino ato ele suafa o si mataile mai le fioanga pe uma o nusuatia sa wai ale nusuatia o fausanga na sa wai ele situ ino filiva ai kasi ala le mea tauan o e au wala o mea foi e tutupu me mafuai ona ele foi la fato fa manino mai e filiva ai leisi vaenga ile la fata noanga le maleli o kota na va ai mata na va ai tino o tu watu e limoni le lua se lautala ia ai fo ile ngoa le leua o ngalo ia tia ule suafalona lua o le leua o aso le sa ta momo e maleli io e foi on leli io o tuia pe ole meta ua na no pu e mai ana nei ma o leo tatu vava ai pe ole mele ala ina matou leo atu i fafonei o matou tiu te mo matou faiva o matou talitonu ele manatua e tangata matou tele tua ia le whainga malo a o ila tonu e patino i mea ia o amea o mea tau whaamasinonga ai maise o ila tau na au maia mo mea o oras ia po whatonunga na latu o mai ele o le sila lai mata mama va ai io ele ngata a faile mata ia matou matou por kalami ai mata e il ta io le tua ngai man fainga i lungo social media a faila le langona matou langona la le fionga le ta io le tua ngai ma sei tau fai ne ese fata tau langa ile ese sina mai orders o lato o ai lato o le vaenga io o le famasino o le vasenga male official lo isili o me umaia o vai umai a faila ela mai le vai langa o le memonia
a faila ana nofo ala ia le fionga I le li pale mia ele to sau to fa manatu mai I fa msinonga va se sila ne le fai so ala miole lo mana vi a fai ala ele sau le li pale mia to avatung to fa manatu la tato o ia na fa pe o le winga le na io a fai nei la ele sau le fionga le li pale mia to avatu se sila ne li no fionga le como si no leo io o lona winga o le whakakalima ko sina lolo silo I lo tarito nunga e tatau foi o tatou uma o tangata o social media nowadays everyone has a phone tatu te lo to ye to nga me fo le o lo fatata si o fale kilo TV pe a foi pe kile ti o to ainga. No, we are in a very different world right now. E matua esale la rolangi le utatu yai. E te whealua ia masiauli tio I te mi uma. E te whealua ia malau TV te mi uma. O le alau TV. The smartphone. That's why they call it is a smartphone. Smartphone. Smart TV. A faila to ia le fape ia matou to ia matule batu fe to longo ai a faila ela ile fionga ile il fenga malo malana fenga malo le meo le to fa manato tu official lo fa manato tu official lo ia fa manato tu sengo fa masinonga la tato ngalo ia fapia la tato ia fapia le manatu mila le winga na le mele fai tuai le anga la le sau tu le pom fai mai o le u avel tania la to ia ngo talo fisero le ko avel tania if that is a point meaning anale la tunela le parmi to fa manatu le mele le afoi o le ua violate ua preach le tangata sa avi ele order not to do it ale ua preaching an mele ana le latula le finga le pale mia na le ua no fonta o le pale mia ko kangi o lo winga ana le latula le pale mia to fa manatu ale kilo uma ele la lolangi mata uma iai Samoa. Whawhewhera ngale loe ofisa ia. Whawhewhera ngale loe ofisa ia. Ia. Pio no whai atu. Ele matangofie. Ele matangofie ile tatu babai. I whapea mai fo ia meo ana le ai matu le whamana le ai. I don't think so. O le e te tau a fo I na mataala le tatu atu ia I la tau e whia ngai ma mea ia. A o le ia luatu la whingo le li pare mea. Langa le leila le latu la whingo le li pare mea. To remind you people, to remind you guys that somebody preached order sian to of tuha. But you just sit there doing nothing. Ele longo le leile fa longo la to inga mena. Mena o te so to fa pela ngalo fa pe to tangi le li par mia. I don't think le li par mia. Te rolo o tau na va ai mata uma e o ia se vai tanga te ringo ia longo I tino au apa. Masan ia fai au por kala me isi ala komsina o kilo o la maka mai ia au apa au longo I tino ila por kala me. So he's watching everywhere. Fa pena foi la ile komsina leo la I terminei o leo so la awea o matangata nei ile soli tu la fono o tangata nei o le mana fai ai le ai ama se me o fai
Anyway, o le tāua le nā o le mātou lono puili. O te saule I le lua se lau tāla lea. Lua se lau tāla lea. Leva na fai li moni le melea. Leva na fai. Mana tua fo I o I tama leo lau timu ia I le run mua lau timu ia I le pai election vai maunga tō. Le na halua le fast. Le fo na ave na tā ue nisi a whaafiti oti limoni. Na te li a vese se lau kāla I kamikia. Nga whinga woki e fwili mongi I le mele. I se vai mea o matau tuta na I avea ai le tupe I tamaiti. Whaisi umi mea tu o tau ngalo ia tea u le mele. Ae, na iei tamaiti na lato mori mau. Limoni came out $100 each. To lua epe to tolu ia tamana na ave e limoni. A o ka penga le paloka le kiki o vai mangko. Le foi la o to sau ia le li o le o tau tino mai filivai na va ai tino o ave le lua se lau tala tu le tanga anyway tele tatu teimi salo le ama tanoa tu itu la lua itu la I por tolu foi tu la ma te faso tu e pule ma u le matai au ale mea ia manino o tau Samoa, ia malama, au te pole fua le mau teimi. Ia lama teimi pe pupu pe ia maua lo mataimi. E wha malama mai nisi o mtaupu. Au a oe Samoa le atunu u. So le se ko whaikakala sori. Mene ka o whaikakala me le lei. Ia uelea, ia sa mai lea le ua tau mai whanua ia le tatu paanga fo i o ne yaso. Talo whaleota. Partai le mo foi le nei ava no le lei. O baba yatu o sang fia ai foi o yengi stella foi stella le lei foi e uma e ta pena ia ia o lava se pe o ta topo kalame manisi pe se fai nga malanga foi le ka penga so kaoso ia o lava ni o ta lue o no masioso Kama faise ngā pia, faise saumolia, ia a ton foi la ua e lava taoso a wale ta se saumolia. Ia wale tatu ni ne yaso. E tatu so ia fatalo famaya ia Samoa. Ia ona ta amataile man falol. Ia tule pole au amata whapea ono na ua nano upi tau atu I le viinga ma le whanitanga o umona e saunia le amtanga. Right. Ia no whapela I lea. Ia, whai mai a o a ngā whakamaswali I kupu makamali I o Samoa, I ngā kaifale. Ang whapela upa koe inga. Eo, se ua mamalu le kua au. Malie. Mafu malu. Ia, whai mai a o fo I ngā seu. Aku kia ma ngō foia ki a sā ma ki a longo. Ngā whapea leo upua koe inga. Se ua lolongo le whonga kia ua pau le kua vau. Ai whai mai le suafa makai I so makongu. Se ua whala fisi ka I le so. A wale ala e sola I le kama. Ia, o ka ua. Ka ke le sola I se ala. Le paula mea. Ia, ua whai volinge ia so ma whala fisi ka I ka kou ke lango sua ai o angi ka kou kalangoanga I nge ia so. Ia, ka kou ngongo mangula ia lea I le finangalo le tua. Awa o le soa ia. Ia, whai ita au. Ia pi o se langonga lea o ngā wala o ngā o a maka whapenga lausunga le tulepa. Ona o lea I tai au nei ana mauai o loo whapeo na whaafonga mai ao sin o tātua tunu. Lo whapea foi o na tapua ia I o tā whaiva alo filima e mai se foi ia isi uma ala leo lo whapea na langolango inga le malo. Ia o mō maili tala o lo whapea na lātou no manu a wase matango fio le pokalame. Ia o le ala leo o a maka koe whapea o ngā kupu mai o Samoa whamalo whafkaila o kukapua inga. Ia whapea foi sunga I whawhengainga mo lātou whaltua. Ia o awhaloloa
Oi la kou o lo whapea ngā whaia whongau e kalesia o whongau o i kumalo o whongau ngu ma whongau ai. Ia malo la mo le whaia o whaia. Ia, o se whatalo whalna nei tu la tu lepa e tau avange ai ai al ta polkalame nei aso. Ia, malo la mo le soifua mua, so le wau whalonga ua ua e. I. Leo ta, vai. Nele leo na a mata whapea tatu polkalame. Io. Ia. Nele leo te mawhauwhau a te mifole leo tatu tupua e samu. I. Tatu wichira. Iwi whena no fo o town area. Ai ate no ngā lotu o tatu ainga. Io. E mulia e a tatu o whaisi me o le fiafi ma a. Ai pe o le tau roto tau ave ai o nai o tatu matu. O se so le. Pai ka mai kia mai la pese lok. Io. O ka fue whawhia ka ko iei mea. Io. O le mawhauwhaunga ko inga mga ilo makua. Whakea mea le tua. A umala le lotua fiafi. Ia. Pe o ngā koere ko inga polari si mea koe whai munuria. O uma le lotua le fiafi. Iela le matu. O afo ini ngasu o ka kukaranguanga. Ile ngasu ai le va ai whaale atu i mea tatu te whaia. Melea. Ia. Oe o au na o tatu uma na o tatu le tiu te mwhaiva. Ia wān whafonga anga le tatu. Whatai telo whatai pile atu. Ia mawanu ai ta polkalame i le nei aso. Ia o manatu o a mai o lo watu pite o manuia oe. O a mai le tau ia utu. Ia, o le whaua. Wa sauli tau le fu le e wha funu karaka. Ia, marurua ia oso le vela. Ia, e whaitete a fo i o le whautuanga fo nai nai tātou mātua o lo whapeo na nufu whale. Ia, au ala wale tu ua le tūlanga le o le whai leo o la ei o le ai malulu le mea e le o whapea la waua o te ese ia le malulu ma tātou. Ia o tūlanga na le oi ei, ia oi. E whapena le tau le oi ei, a timu la, ia e mo ai fo la mal furu ko ngā menga, pea le leo ona tapu e o tātou ofu ma o tātou. Mari. Ia, na. Le lei whawhitai, a le mea fo i leota. I. Piua koe mā whauwhau aku kope o vai le soka i aso ia. Ia o koe sa oru whau o koe susu sa aso. Wa vamele ma whauwhau a vai le kuai mai kuai o. Kua le ngapa ia me whaingaru ngā ma whauwhau le ai. Nai alua. Ia, wa le lei. Manatu le a whasolo ta whaime whasolo. Ia wa le fo i e whawhau mai ia lo tātou atunu. E te tau mai nei. Ia se te mwhai kāwhela fua i e tamta upu. E te tau mai nei o le au te talanoa i mata upu na talanoa ngā le li o kota i siana whatalanoa ngā ma le li o whiliwa ai. Te le lope na e tau iai. Ia. O le lana tau tino fo i e le fo i au na le fo i tamari. Na wa ai tino na mata o le vā lava le whatusa maali moto i ne le whaingo le vā. Lona wina. Na pupura sa o atua i le tupe. O tuu le lua se lautala ia le lua le leua o ile ngua tlona lua le li o le leua io o tu le lua se lautala o lona winga o le e ma salo ale atu i mea umanei le o le o mawhai le tala e whawhau e whainga malo whawhau mea e whawhau atu le mea a le lava la e ali mai ma tūlai mai mea o lo whaia pēa tangata nei. Ona so whingaru. Tūlai pai le toi e ia sesi tala e toi whaia le tūngā tūlanga le. O le ua ba ai tinoa i ei tangata nei. Ma o le fwoi la ua poli mau tinoa tangata nei. O lau whesili le o te whesili. O la sa o ale mea le mana o i e le tau pipi. O la tau e whaia ia, e puipuia ia te tau o tangata. Ia. A ole mea le oi nei. Wa la tau whaavevesi ia te tau o tangata le oi le teimini nei. Wa to tongi tupe tangata, ina ia whaavevesi la ia te tau. O whea o ia ia tau le pisai nei. Le ale wingo le tau pipi. A whaiva o whapalangi whaingo lato o le ingo.
Ia whaasamoa i fo tangata. Ina ia malama tangata. Ile mea tonu le te alu iai. Leis tangata lalangi nei, po le alu poko i whewhai mai fies furo kikeri. Ai le malama ile mea la te no fo i tonu. Ia le la oe la kanga piko siling wha wale wale au leo langa ngi. Langa ngai ke ngofa kongo se me ke le malama. Oi ko ke ngofa kongo ngā ile mea whai mai e pui ia tau tangata. O leo ngai ia kau ia. O ko o kufa kupe inga ia o mai i ka wha vesi la tunu. E le ilo se me wha pena o wa i tūlanga lea. Me foi lea. E lea ngai le papau tele o le mafu fau i mene i o le o tō whāma le utanga. Tamangi e la ko ke whaia me ia. Papau kele ko whāma le ukanga o le mea ngai lengo wha penga. Ia, o sia una to e pa ia tu el tūlanga lea. Ele se le tala. Moni le leia au lona winga la silsila la ile lusa la tala le. E te tonu se me o le van fai mele. O le am tupi tangata. Tu lepa wa leva tele ona fai. A o ai sa wele, o ai sa wele se fa tonunga ina ia koso ka ngeko. O fam sinunga. O leo. A le ale me o tuai. Ona o lea lava lae e tupu ai mele o loo ia tangata i tonu o mtanga luenga ia. O loo whapea fo i ona la tu whaia tu ngā tūlanga lea. O ta lio tupe ina ia au ai ni molia ko ngā ka whapengi. O tele me o tatu wawai e. Ele o koe lilo i lalo ia menge. Onga o leo kofu uma ka haka ma kerefongi ma mea. Ala la mai whaia, ala la mai e whaia i lalo i fole. Ona o tonu la ia le tala lea a whiriwa ai le tātou tala noa i eistei. O lan tala mua ang whai mai. Se o poka lame ia leo mai whafo. Leo o lo ai mea. O leo kengo fo i Samoa, au ke lei roa me i kupu i Samoa. Leo o tau tino o tātou lai no fo i Samoa, anga ke leo sila fia inga mea lai kupu i Samoa. Ai le i poka lame ngia kako o le wha manatu. E leo whapeo ni mea fou i e tau te abatua. Le ai. O mea o le koe wha mga kōku, ma koe ka ua kui ala kou, le se o le mea lai kupu Samoa. Ia peo la unga, a o le van whai mea lea tu le pane, te ua sala esel ta talanoanga, o le van whai. O tūla fono. Le malasi anga o tūla fono. Ka ki koe pa i mela i le ave o tupi tangata. Ala, ni te ua ngalo, te au mere ua e tonu i ai. Le nau tau nei ala mtanga o tāpur kalame. Langa o lea ua pe ua play mer ko i o kulepa. Ua toi ave ia e le pale mia i le tūla fono. Le lau tātano le ua ta ua le meo le whapea meo whiriwa ai. O tātou i whafonei le ua malamla mai na ia. Na le whaalau te lea le tala. Ia lai nofo i Samoa. A le pe manino mai tangata o le nofo atu i whafoma ma por kalame o le atu i whafoma. E te tali tonu le ota o whaalongolongo o ofisa leo i tatou pukalame. E te tali tonu o whaalongolongo o whaamasino o lo ia matangata umai Samoa ia tatou pukalame. Not only us, but everybody else. La sosilfia. Tu le pa o lai whaalongolongo. I le amatanga o mene, o te iloa e le fia whaalongolongo i mene. Ai ona ua tele me ua watu tatou nei whafu. Ma molia fo inisi i te tonu o Samoa, ona o mea ia watu i whafu. Lea la, o te tari tonu au ia, o la ua whaima, mawa e iei lungo pokalame nei i tātou pokalame. Pele mai moa fo i pokalame nei, a o lai tala noa ina tangata i o. Lai tala noa ina le mea lea. Pawal mea i o le whiau. Na tonu a peo inale fitu tulilo atu. A whaila e positive lo fina ngalo. O lai mata. Whaisi umi o le cap lea. Whaisi umi na amai ora sia ad whamasinonga i atu le epa malato uma. Whaisi umi. A o lea whato a molia na nafi. Ioi. O au. O le tangata po le ama lea. E tumu le lofa. Tate toi misi alofa. Patele au maia mea ia. Lota misi alofa lea. E fofo ai whawhita auli o Samoa nei e o a ilumana. O lana winga. A whape ua toru masina tarno umar whamasinonga ma au maile ora e ave i tangata the same person.
please don't go there. Awane o ile mele. Stay away from preaching orders here. Faila moni lo sa no le fa no umma I me tau te la wat. Le tau te tala noa. A le fa to a tupu na nafi. Te le la fa le ton. Te le la fa le ton. Leanga la le la pila tu u fa pe. Ana le to e ruala al par mia a ver mele. Ele ai la ni talinga o tata ia. Ele ai ni la tu fofonga I mea I pe a fa pe sa o. Le e mai moina tatu poka. Ele sfininga. Ia, tule pai, e tau tala ma le apa. Tātou fo. Tātou te awa I le to ina ona ua matua. Te roa sa tu ua wanoa iei, a ua alua mene, o le ua vai atua. Ele ai ele e wha titia le alua to ina I lana sau le sau. Ai, o te roa sa tu ua wanoa iei pan mia. Sa tu ua wanoa fo iei ia nisi fo I o lo wha peona matai tu ina I le vaenga lea. O lo whano nonga na ona e leo loa le to ina I le tūlanga leo o iei ia le. I whina ngalo o le tunu. O la lawa e whai mai ana whaamtalanga. Ai, tu le pau te tonu a uia na tu awanoa iei. Tu awanoa fo iei. Tailo iei ne te ua whauto ina fo iei palimia ia leo matai tū le melana. Ia ai leo matai tu ina la vai leo isi tu langa fo le vave ona fai se fai ia a mane fo le mele o ye o mane fo o ka ko falu o ma ko ya ke le mele sa ko ele le mele te tu tua le ota o le me fo le a fa pela le aware le official le meia le winga fatalia official le se il watu sna ta festan o le saonga na o le me le ia a fa pe le o yele awareness ya la tu vai o preach le ora da o levana solid tu la solid mele ta tia ia tu va no la finga le parmia ta te lo uma la vale tu va no la na fionga but o il official I fa to ai tau nu ia me ia to le mera le ta te fita no mo fa fonga me la tu ana le to la tu nei la le pe a fa pe ana tu ava noala la fionga li pale mi se uma foi ni tau sang tau te o ia fa pe pero winga na fisiti e na matua manino la vale le tu la fono il melna tu le o le mta fa yo ile ale o e vai e to tu pulo se me fa pe o mai lo le to so pe ya le mta bu foi le ya u ya malesi ile ne o man tu se ma ia le o ma termine ile to e fista la ile I tulanga asia wai lo le ya o le ingi ele makarau no na to e va ai to ai lunga to o so mai se me I awa o tele lo ia ile fingo o sa mo ile la to foi ai ti ma me la ai o lo se me fa pe e con ki sa o le ngol tata le mana me uma ia alu lungo mene o Facebook ma e con ki uma o fa le e ia la kai me o so I foi o le la ko o so mai le fu ko fai foi me le ale ida o no lo le mai e monita uma la bala le me ya o te le lo la e pa o fa pena le finga pele I o to na finga o I le samo e le ona finta ona mana ia se te mi fo yo lumana ita to e talo mena ala ata take ta le me pe le fresh le mele nafi le fele si mele nafi wa fa fonga le tunu la fonga le to ina ya le fu malama wa arrest he got arrested yesterday ole umina to tonu in custody yesterday I don't know pe fia ni tulana ye tonu but olea wa tonu olea wa tafia po tafia pe na o I fia malu po fela pe na tu al po tafia foi le ia pia po la lava mene olea wa tafia wa yai I records wa le wa mautinoa na tafia na fia sabe ia
ole memo tinol na e o fo ni ata na ba e lunga ia ola e wa va el to ina la o so lanta vale lui fo o el falle leo ia o te loa uia ia o tulanga fa pia ia o fa alo la wa la ona le lo ka fa le fo le lima ma to tala itu a to nga me fa pia ava tu lo la va ise tulanga o fa lu fa to ia le la o lo ka la va la so ato ia pina fai atu i le ese se fa alo se la ngona tau te alo fo uma e o tangata o matua a o langa ua o Samoa foi so leo le atu nu e ele to fama le uta ma tangata va vai la to te matawina mea e se foi la le va ai to ina ia tala noa le uta ia Samoa o le atu nu tofi o Samoa o le atu nu e fa me melo na tangata i lana tu marananga i whanua ai ina ua pai atu ia le mo le tu manga whapalangi le meta o le democracy o le demokalasi o tato wola il tulafono le whapea nisi o tulafono whapalangi ele o tulafono e rana ile lalulangi le la o tato wola il tulafono o le tulai mai o to ina lea e ese mai yaunga pale mia o le lalulangi ato ma Samoa ato e nu me la tasi ato ina le lona ese mai to tonu o le leadership le atu o Samoa matua i ese la vai o me al terminei e uia na lofa ia ima lofa i lona tangata matua a o le fianga ma le ave tu la fono i le asona nafi e langona le ngang faftai o le u fato a faile nga ruanga tu la fono ua leva yo leva over tu nga ruanga fatu la fono a ua fia ni tangata lai we to tonu behind bars o le meleanga le na o le meleanga na ia fa fena tanga fiso ta ile tala fo le tuspa ia le fa pea o mena e fa fau e te toi tau ai o ta lotu e mfaina e apply mena i le mele male criminal like polo ia tu le pa ile fanga tale tali ol me ia e te le mafai foi na alo tu la fono e o uma i tata e te le mafai foi ona e alo ile fatto nunga tu spaia mal fatto nunga la mai tono o tala le ia Yesu Cristo te tau ale ta ile tangata e te tau ia e te tau fo ile fa salanga ile tangata te tau ia e le fa pela la ka alonga ia ile mele ai lafi e lalo le ka fo le fa ke siango fa pe ia o ka ko ke siango o le kem kolasi fo le ka ko ke olai fai al kala ia ka ia le la ele tato tele alo ina e o ile faula inga ua fai aku ia e ka kongi se lua surua kongi se lua tax na tulia e Yesu ia tama mai le tupel nukule e fai el tax o tu la fono na ele va pela songo io e si dia kula fongo le ai a o me tu la fono fal malo o tu la fono na a o mai foi ile fa kevsian ele ai o la foi ki li fa kevsian te taua on avele sala il data tau il sala ia fartai le te ia lela o saule tala o moria to ina ua iai ona i tula sa na spento tono le o sela e po fer po le ala vol mesa iai la so sila i tangata i lalo lana ta inga te mine la se va ai lana vaanga fa ufai le utata la no tau matematia le tata no ele fa ni me o ta sioina ma o la so la ngona i tangata i muli ta i le to ina malana a mionga pa alwa le o fai tu le pa o tau na sui le fa mawalunga i le fa mawlalo as long as ele suio
O le alu fo ile alu ai, o le pa u fo ile pa u mo wala loi. O le mea tangata nei e fai le e langulango ina le toina. O le fautua lo iai. Ta tia ku ka ko o ngai le malo i te tonu o le palmeni. Ka kia uma me a ngai a koi kuai. La ngai le au nga. Ngal paulo le me mo oi. O le kaloka i o lako. I me e fai atu tuai. Ta tia me e fai atu tuai. Ai o kongo le palmeni e fai il finga unga lea. A o le mea lava pito i sili on tāua. O le whaamba o lalo. Alua i le malo le oi nei. Oe a ngai le malo. Oe usta ia mea la fai me le malo. A o fo le teime e finau ela tō fo i pito lao. Finau tonu yo. A i mea. A wale o mai tau au mai ela tō manatu la. Langa le oi loa uma le tonu. E fiwa kasasa mai mea o kua ngai pei o le mea le fai mai. Wa fai le tala ai mai o ngangoia kupe o ngā mama. O mea nga fai mai la mai kain. O le ala mai fai e al teimi ne. Wa tau la na sui. Sui le approach. That's the main thing. Change the approach. Manaia le mai si vaenga na sui le awala e whaatino nai ni o lato mana onga. E te tau sila fia o tau iai le mele na arrest na fi. A fua ile na interview muli na fi. O tau iai se fōlinga fōle le whaamatu mai to ina okay. Na tatu o i whapea. Re se fōlinga tau whaamaulalo i fō te isi to ina. Tu le pa le se senga leo le mea. I le taimi na ave e leo ia le fionga ia le fionga il palmia al taimi na ia la audio manito. Na matua watu ia nisi o tātou vaenga. Ia. Support. O le afionga fo ile li minista o avo. O le health leo e nei. O ia na fai maso upu. Na tu la ia ina. E afionga le minista ia ale vena ale. Manisio i lato. O le ai i lato uma. Na o uma i o. Le ale mele o tatu vai. Alua ngal ko inga. O feo i ele ori. O feo i ele fai lau kusi le fao so ngir ko inga le. O feo i ele tele o tangata o le chapipi le fao so ko inga le. Le iam sis. Sa o elor tala fu le al tuspaia. E te alua na o e lumo al fam sinonga. Ko kele yo awo. Ko kele yo kakai wa kuafa kuanga ia oi. Ai nganga e la vea i me whapea. So al valonga oi. Ai ala le taimina ave ia lauli al malito. Oi nā tonu e tātou te iloa ai. Le alofa moni. O le vaenga whaufai. Ma tangata o lo langulango inga. Ile toi ina. Ma lauli al malito. O le ese ngala nātu le. O le pitila nga E moni le lei leota. E sa o le lei. Mori mau uma ile ngata o Samoa. Samoa fafo. Tatou moni mau ina uma leo. Ile ngata o leo. Ai fai toni nga mumu. O le sign o me o le unity. Leo as a team. E moni le tāua le alofa. Lea. O le upu le masani le fai lau tusi. Sito e ina. Si nei to e ina. E lua teimi te whaongai nai i upu ia. O le teimi e te misi alofai. Ma le teimi e te amu ai. Mana tofo ile si fo i fono le na tu de fafoto ina e latu atua ia tu le fono e fai mai o tua ia tu e whalonga tu le tio o tu li fafosito ina. E wingo le tala. Le wa e mai tonu ane mea lea. Le ese senga o support le atu nuu. Ile to ina. Ia malpare mia olo ia ile terminate. E no tuturi atua. Taro sia ia se manatu salamor to ina mfapeifo. Ia walava lea. A o lea o whaauru lantangi silia male se fulu morianga. Ele i whaia se tangi.
a le wa malele ia lungo fasalonga me fapena e silia mar se fulu ana modianga le o tapena le ina seranga salamo le tu ngata le sfinga sa ole le atu le pa ia ai ole fa tali pe alu etangi mana tu foi na foi tala foi le ile malo ai ole suile ai foi me ole la alue de la ole HPP falta ai mai fonga ile ai ola auto esa wa ia le suile na lu tambo le HPP e falta ai ole tu langa le te vai e toina ona ole e fo wale le mele ini ai au ia la vai e toina ile temi nei ele o yeso na sala mo tele le mele ia ila ule vai ai masalo ua toe toma natu toe ina o moe ai o te i fo lunga fa pe ia o nei ai e fa talu ia o meni o tau on tau ia ta tele lola i lumana i ole melna i lesi tolu lima i tu la i lumat a faila e te o toe alu e fai asantan i ta tole ole ina ele ole ai fi nauto ina i lungo me e manatu nei e sa o ia nei ale o tato ilo uma le ia ma se me fo me ia la alo e ko kangi ele se tu spa i ele tala o mena e fau e te toe tau ai o lana criminal life o lole le o ko u kia sa o i le mele lang ole o tu la fon tonu ale ole le o modia pia fa lima modia ngai to modia nei a le o tala no po isi len to modia foi lana interview lana o pe ole modia ngale na le ile lima fo le so fitu e you like e pula le so fitu you like pol machine aiela modia fo o le mela na nafi lana interview muria lana nafi sila o e lailo le layer to ina le o approach le o ai to tata langa ile fa pe se mori mana o autostalla to nga me fa pe te vala autostalla o la to e vala autostalla o tu e me le fitano ai le la o lo to ina le o approach na ia ele o ale la va ko fa le felo inga le anga ngafi mo kuskala e ona nafila e siliet na matuia i to ina nafi lana yo le mele o le loa to ina po fele le a fele leanga o le loa to ina tosi le leina ma fa senga le a e i yo o solo a to me le vai a o fela sila na nafi i lana interview na nafi matua i e o le au fasala lau e o le au fai fisilia na tasi nei tangata o tauna ki e fa msino tangata le au fai fisili nei yo ase i fasol solo le ya tu ta no ona nafila le o farono e ese foi le molianga o le son nafi le o fai molianga o le son nafi ese mai i molianga e lima ia lena moliani la so wa ai le la te lenga le metu tu ai o le tala o le mete fau o le la auna e te toi tau ai e sa o le natala la so na fesili se tasio oli fai fesili le oli ia fai fesili le o kupo e foi ngai mal vevesio me na fesili se tasio oli pole atonu la le mele la alue le o toi modi ai ia vai ia ai fa melankala o defamation ai le tali to ina sa no fo ele tau le lo pola tonu mele la alue mori le o mori ai ngai anga le fa ku la bala le fa fesili o defamation le ko mori ai ai le fa malo ia nga defamation o lo no winga o le to ina ele o ia so na ma fo le e lo kanga ia me ia o le al nei ma fo e pule anga ia kala ele ei fo se pule mai anga ia na ia tala fai fo elo na leilo pola kongol mele ko mori ai ngai ora la ia no ia performance o ele fa leo
Ai lo mana lama pula ko kung sit O mana tu fai medicine fastala. Mai ia se kau ka ko fesilanga le kau ke fialu ngau tai. I le official lo. Ele kau mai la ya lu ale kau mai fe mai ya lu abelankangi. Ara la lu lok. Bawalo ka ko la se mal sawa ya lu lok. E fa atata la fonga tata laus. Au fionga leo. Ia. Au I le e tu sa meme tato watu olea. Ole ta I le tangata fasili au pule o Samoa. Ole tangata ua levano na manatu ngake pulea fa kominisi la tunu. E wala le monio lau tala na femenafi. Ele na femeni. Ele o fengi me feme ya le vaile o leo anga ke le lopo la kungun me le lue. Ai sau fai mai e se dia mar se fulu anga mori anga le la alue fai. Pe ora mea nga le ta fatua le tala. Tau tatu baba ai le to ina. Ele lo sala mo. O tangata e matu tali tonu mai oi. E koe apia kusa pe fa sa mai fo e fa visno. E koe apia ngi fo e se kai mila kamangi. E koe apia mai fo ko inga mo koe kam fai e sau e foi. Tala no mai longa right. E tala no mai ilona right. Pelo mena la officialia tu. Pole mea le u fa pe ai, pole mea o to ina e ari u fa sala inga pe. Ia mana tua fo e le sa la upu ia le ana na fai fo i le amtanga. E to tele. Ua pulo wai le epikopo i le ia tonga. Ioi. Ona o ia. Ai ele ofi le mafo fau o le to ina. Nala na pulo ia matailinga. Ona lana mamoe. Ele olu matailinga fa pe pulo ona o sesi tu. Le ai. Ole mamoe matailinga. Nena leo nalu pulo yo. Ai am te min il toin. E fa ko ia fa mai. Ele ai ele kaunga mama Ole mea tonu na le misi toina. Misi toina le afaina tele o tangata ia le ia tua o ia. Ia peila al toina na matailinga. Ole to tele le au fai to fama le fai utanga la ye. O te tal tonu fa o lai fai ye. Ai le ofia le mafo fortoi. Wa vea lo na poto, lo na tamai, wa vea mea na te maua, wa vea ia le paua no na ua. Wa mea. Wa le koe kia yanko inga le. Wo oa I fai fi au. Wa le koe kia ye. Ale alta la tuspai. O sui va ia I o le tua I lalo nei. E te mana tua foi le ota fai mai le si tala tu ina. Ana le maliwa ia le e pikopo. E le mauna le si mori mauri tu ina na latu le aki e pikopo fa to ese ia te ia. Io, na fa to ese ia le aki e pikopo ia te ia. E le fa o tau te alo fa uma to ina. Tau te alo fa uma iai. Io, ai le mawhaina ma e are tatu alo lo fale iai. E sanga manatua o ia e pule ia Samoa. O te whawhetai le ota. Ua pa ai mai fo iai. Na whio lolo pa mo mua e sau e tai. Ia na whiwhiri lole ia tuala O le lona lua pa lota I general election. Tatu loa lola ia lea. Ua uma. It's done. It's over. O lona teiki ua uma. Ai le mawhaina malolo to ina. Le faututi la to ina to tolu a solid members o le muri atia. To lua. To e afono to e. Mali moni. E tu vai lua le fai pule tamai ta I fale alupo. Io e va pena. Le o isi umala ku tu le hita pipiti ia le la ua loka. Ai le makanga so sola pi so sola so o Yesu de ye. Ta o le. Io. Ai o le mea o te nau to ina lea. I sauro fa ma vai malang career fa fai pule. O lo tatalonga na a umalo me tupu. Sauro fa ma vai ma ko fai pule. O nga kako va ai lo le suwinga o le pale menge ma le running o le malo Samoa.
Langa yo foi le mele fa pe o le le ko inga e motivate ai le malo. O mal me o le motivation. Au sau ma me fo le la palu mai an me a le fa o kanga le malo le palimia man ka pingi. Eu que langa o chaket le ko inga le. Ele o chaket dai se me fa pe me ngai le malo fa tu manatu le malo. Pa wal mele ye destroy. To destroy the nation of Samoa. Yeah, so fingal. Tule pai e vo ile tala vo ile le kamaya le la fa ka milo ya fa pe. Ele va venga nga fa inga kamaya la ngole fa ka milo ya fa pe. Ai kasia la fa ingo kamaya. Ai mo kwa pa la mo kwa ngofo sa fa ia ila. Pe ale fa maulalo. Ale fa maulalo. Ele avatua ele palimia se tala ia i malolo. Ele avatua e tātou se tala i malolo. O ia e whaia al melna. A wha maulalo, ia, sa o lele alau, sau noanga len whai mai anei. Sau loa wha mawai lo. Uma me nei wha mawai. O se tasi nei o tangata pito i sili o na le leila na whautua mai tua. To ina lea. Pe a wha pia, e wha maulalo, wha mawai, ai whautua mai tua i lauli al mali tua. O le pawa male training al joina le na fai i vaenga umale ye voila male le fionga le li palmia. O le matua i mawa e al training al joina le fai. Ai o ese senga la mele oye. Kusala le oli liu lo el auli al mali tua i mesa o mamele. I al pawa le mal mele na train el joina le. Le ala ka usal ko inga. E momongo mai ka mai me ia fo le i. Ia ole ia o se e alva ala tau i al malu. Ona ole lei uma tata i tono al malu. E la tau te fautua inga al palmia. E foi a me ola e tatu te baba ai to i foi tau on fa le ati. Ia me la na tatu nei lunga le media ma le lau tele le tunu. Le post mai ala tu. O te fia tele tata a mai la tu. Post foi le ma fam tala mai foi la tu foi i tu au ia wa ele mo o mai ata ua ia ma mo fanua ia matato uma le lunga media ia le sa o me e batu e fautu al malo a onai me foi ia ta fai tau to foi le ona fatu puina foi o tatu a mafau ma mele e tatu te batu i ol malo a la una mai tau i tu le a fa pe uma nei me ia ai tau nu ule le mele na e sau no ia nei sau loto ina fa mawai ai sau lai fautua mai tua. Te fatu ele se malo pito silio na mana ia pe o malo leo samo. E telo, e moni le leia, tau te nau fo i sauto ina fautua. Ai a fai o le e tu mauri to ina le morti ngao le loto ilona to ilalo popo e mau forte o fautuanga na te au mai. Ele ni o fautuanga la mai kiko e fa kiko ai e ka fai ingai. Ole nga kula mongi anga so fonga me ola. So ka ke fiua e ka fai ai. Pa wale mea. Sau fa mavai aluloe malolo. Yo mai le por kiki a koma mea uma fai se lau pa sene sana malolonga. Ele ko mo mia fo i ele le o ka ko lo le lima tau sanga umatu nei. Pale nei chava linga lela o atorta usanga ale fenga malo. Ele mo mia malo sang fautuanga. E ma kwa le mo mia le finga di par mia sang fautuanga e a fuja. Langa a sau fo i to fela nga luanga fautua. Na o fautuanga le nga la ba kam faia isha. Le o ka ko manam la umat ko inga. Ele le yallo ko par mia o yengi. A nga fa pe o fia mele par mia mengi. E ka ukala ku mai. E ka ukala ku mai. Al fautuanga la ba le ba ku ya kia wa ina o uso. A uma lo meia sau le leita pena lau ato fa mavai ia petesa fa mavai il palmene fo il lei vai la tiro ne terminei langa o tai so se tangata te ia se nu vai fo tai o le malo tele ni America pe ni tilo ile la lang e vai malo le Donald Trump e a lua ma avelo to lua to se mea iai e va alua e lonto lua. E foi isi presidente uma
o a malanga fa presidente e o va lua e a meto ina le o a medico inga le o fiangi mea ke kele le maloko ke le va isa fa ilong to lu euta fa o le ala pe atanga ke kilo ia e fai ko akasi e kongo le la ainga e pule ko akasi e fa ngofo e a male ia a fa pe fo sitina e lo to mauralo male ia ia lo o le tofi pa le mia o lo to lu o le la tofi fai to tasi e mo o mia le lolangi ma tua e pa ia le atu ele mfena sau fai to tasi se pe vor mena o te tonu foi mena na va vesa e ele va al sau fia me a tilo le ele atale o te famtala tu so a tonu foi o i le na va vesa ele sau fia me ma le a toilo na lima tau sang ai sia ele ta ia to tasi o le olanga nei ta to te ia o le tama maritina they are leaders o le vala awina fai fatas tu le pete le vai fatua te eleva ai ilon fatua i mea ale malo pa me fela na saulu tangata e ola as a single life na te ita ia le atu o sa me vai ai foi ia fia me so na tau manino ele la tu ala le fai atu o te le te tonuina to ina le malo sa mo o lo te tonunga full stop a ese malo oni ele to mana mi fo isi sana fautuanga ile atu so fina ngalo sa lea tu le pa ata o fo ile fa keusiano ele se fai fe au alo tau sinu o na ona ia na tonua pe tau fa keusiano na a tu mai fo ile tatu fo ia nganu ia ma le tulanga ye o le matai o le sa o le ai e te tau ana i fo isona faltua e fautuina e fa pena la se langona i meni wa ele mafai ona e alu na oi nanga ele te me alu e fa lango i lo malama malo mafofo ai te le fau ai le ai se fautuina oi to nga mela fa pe e sa oi la le saunanga na e te tau ona i mal fatua i te miuma e lo ai foi tanta o la sa o se upo le fatua mai e mea e te tua i lunga ia o la wale experience mene e mea te tua i lunga vo le me fai a le lo ato lo te to lua o la e le mea le fa le tonu lo o la e mea le fa le tonu vo le ia pe o ngalo ia ta ita sa ta solo ia mea la fa pena mea la iti fa pena e mana o mi ai al fatua i te miuma e te me vai to i fo fatua na fatua fo ia mam la mai ata ita e te me vai to fatua la pe o ka ngi vale alo vai ele ai ma se singa te ro pawal me la fa fo ngai ta te la tu la i mai lunga o ta tala la fa mai al fatua do le le ko al fatua me la tu ia ka pena la o langona na awa ata tu mai il fa keusiano le mo wela il tatu le e fakasa ia fa pena fo ia isi tanga luenga le ia na le popea langa ole la tu lava le uma ona faia ia la tu fo i tu langa ia o mena patele o tatu ma ia e fakasa ma ele me faina o tau sinu ai le se fatua na fatua ina ia sunga fa fenga ia pe ola una to e so atu vai ngale e fa ke siano le mele ina ia malam lama mai ia to ina le mele tau fai atu ia o le asa faina le ota o le HRPP i le tulanga le ua pa ima ia le ua loka ele si upu em fain tatu ta uai ua umana loka pe tasi a fai tula pe lo latu tai la so finangano e ono talo se fono ale HRPP matala noina ai le faina tele o le latu vanga fa o le ua behind pass le latu tai la so finangano e ono discuss le latu vanga fa le mele matau ye se fainga vole e suia se latu tai tele pona na fina se o amata tu fa pe vanga Tono. Ona na fio na matua i matu tau fai
Whaatali uma po le ale, le tūlanga o le au i le matou malo i New Zealand. Ia le tātou le awhionga i a tuisi nawe maurung tōtua. Na kōr whawhose i ale kokas annafi. O le a whai uma. Te o le a whamana lupele. Io. Nga oso me a kamai e ngei wa i aku wa maka nga pa ulalo pasenge o voters foi. Wa maka nga pa ulalo pasenge wifi ama fai mo meu online voters foi a paki. Ia vai aku. Ko ke le al pa ulo pa u. Ia ora lo mal kamalo ala kuku. Te lo tu le pa faali mai fo lingole. O lakseni. Makwa i mu ako. Popole te malo. Wa vo e fai e all fai un. Ele e fai e ia. Ia. Ia o koe kau al mako kamal piko filo. Ale la kalakal paloka. O ngai se temal mako paloka. Aba e il fai ngai kamai olme. Ta nga ma ai ko kamai o fale kongu. Kol fai mal fai un. Masalo la uto tu ye sa no ye te malo. Ina ye to au mai runga ia le. Ia pasenge o kanka e paloka. O se temal matu paloka. O mai la i samu. O leva nga kakaunga nga fongo le ori ia e wha malolo. E le se fina ngalo to ina. Po a vai me constitution na o mga sangir ko inga. Le ai se mea wha penai leo langal nei. E wa ai akua la o ngoko le wa. Ala la mai whai mo. Le lango le whau wa ale i. Lango le kakare nga whau wa ale ngofa kongu i. E kakauang kako whalongo i. E ala vai akua o ngoko ala whai mai al whau wa ale i kakongo wha pea o le ae. O le ae le ngoko le wa. Ala o ngoko. O inga la le fai mai kala kuspa ia ma fai mai kala Yesu Kristo. Fa nga lo common sense. E o ai le vale e vai ko la usa ka vale o solo ku. O common sense nga le ku le nga mai ka ko mai sa o kala nga sho to fine o mo na pictures. Na mai vai. Ko fu nga mai le ko common sense ko fu umba ka ko mal common sense. Be voi nga ke ko le vale. E sa vale vale ko la sa merka vale adu mala ko ku. Ele yang ko pa lang ay vale e le lol le sa urta ba. Fa ngal common sense. O to ye tonu i le paki. Mai mon paki wa. Paki ki kele e ru. Lai sa ru. Ei fo ngeng New Zealand. O le pa male avu. Mal national. E te vai ai po le ale vesio ko kongo paki. E mawalulunga lava ia numbers o paki e ru. Lang fo paki kele ia le. Ava ai ku fo ia lepa ia o tau fale tonu la to. Siningia kai ka. A fisina ko kai ia le sankali. Ia fa malolo. Saules kai ka. O fien kai ia le lepa oi. O fien fo kai ia national oi. O pa ua makipi. Tapi nga or common sense la le wa lui ta tu sa mo ke mi ngai kongole. O le avu o le cha pipi. Uya nga me yo le ba yo ko la wo ko fa ba fa mai ilang le wo mo sangir ko inga le male ai she o me nga ko sing she abi fa le me ka sing nga Tele. Ia, pe le melo fa umilta tala no ile issue there. Anga e pe o le se me fo de fa fonga le tatu tunu. Ia. Le melen tu po nafi. Ma o le tunu u nga lala le tunu e fa tali. O le mea erto ina ri sifi ya samu. O le mea erto ina pule ya samu. O le mea eri o tu le pole ase tu langa o pe ya e ao lana pule. O le wakula mai wa iai marilie ma tofi sa moa le tai fo. Ai pule sa loko arko inga o le alanga kala e lafo. Sole. Ua lau fa fia ngi e o langa por kalambe ngafi. Ua ma le li ia kia ua ma u la unga o pepelo. Langa o pule a. Vai esse sa mo ke le lofa va senga le tatu watu. O le aku o vale le aku aku. Ile va ai to ina le. O le me fala le a ke le ka kala ka por kala. Male ka ku por kala mi kaya. Le langa ele vale le aku
E le vale Samoa, le va ia tu Samoa, e langa o le ku e hava ono tangata. E le mwhai langa verka ko wavale, wa o inga mata tau tulafonu. Le wa mata tu vai e fio leo ngangi o platforms ngi kako kei ai. Kau ke maka kau ke whai kau online, sua online, ke lo mea. Io sei vanga ngangi vainga lai kere i pai. Ai ole langona lava lea. O te whai atu ia te oeleota. O te ina lea. Ta taua i le whamasino. O na whai i aise whaiunga. Aisea, langa o le tau le si mea siri na matu ia. Tau te toe tala no i taia. O le mea tau o le convict. Ai le se whaasalanga e whai i ai. Same person. Only in Zamunda e tutupu ai e tu inga me whapea. Ele kakau, it's about time to put a stop to this. O tato o le taimi te tau ina ta ofi le o fionga i whamasino. Fionga i li leo. Whai se whasalanga. A whai na sao mai le mea mua e convict whamaunia sa tulafono. Ai le ai se whasalanga. Ngā o sa moa e kula i koe ngā me whapea. Mai le whapela e te taula leo ngala i o tatu whasoa ia. E wapa e mai sa mo. Le kau ki malam mai le life mo leo langa. E le ku whawina whapea ta ngā whapea. Awana langa o whamasino na la tu whaia ia whaiunga. Whamasino pālangi, whamasino mai au tau. Ai a whesiri la. E ia se connection o sa tiu sai New Zealand. I whamasino pālangi sa whewhewhe whai ungan mele. E si pautara o iuso i ke leo le whaino sa. Ke leo le whainga. E kari e le kungu ngei pia whaku. E convict aris whasalanga. Isa noi. Te tonu te lepa na whaile tu langal na o na lafola ia le i o Samoa. E whai la tau whai unga o le whasalanga pe whasala pe le ai. Pau ala mea wa au mai e toi e avu e whamasino pālangi ia. Wa convict. Pau ala nal mea na watu e pālangi ia. O na sa ili la ia leo tātou. Po le altu ngā tūlanga i whai ia. Po le alme na o ia. Na whamangalo. Whamangalo e le aise whasalanga. Ai tu mau pea ua moria. A le altu la fono le tonu i o il palmen. E moria lo aise mea. Alo se lo mal palmen. A le ala vai pesela ulia. E le aise whasalanga. Longa winga. E le aifo se morianga. O le dangers langa o le mea leang whai unga lea. E moria, ai leise whasalanga. Le ala uka alo i male ori ia i whamsingoka. Pule ala ko uia po a mea lau keo e awe kongo ma me le manga e awe o. Tunga tūlanga la natu lepa. E te sasi lo le amatanga. O le sasi ngalabanga ke fiu le me koe kau whasao. Oi lai whasao. Whasao sao a kulola e kako. Kau ke pepese a koe al melea. Se ilonga la bo wasao. Whakoa lorora e leo umal kako pese melea. Me vai ngā ia whina ngalo maliel malu le tunu. Nge ke ukoi whape mai sesi. O ia la koe ofo i kuarkalo ngore uli le ai. Langa o le o sao. Anga o sao. Ai, mo tato tal no ino le mea. Ile koe kalongo inga. Ai langa ile o sao. Kwa kako baba ile il mela uka alo il whamsingo. Le foi e mga ole le lo ia le wo e a mai le editorial ale observer e mori mau i le mele ale fa kullo ia tu ia e le singo mori mau se editorial ele ise ngo ko le ise kingo e nga me pisi le sa wo kongu i me ele malama se si po ele editor. Se mai la ele mele o ele whamsinu. Aisia, ma fua mai o le amatanga. E o mea kamingi, o le o se sea ia. Waftai leo, ma nei tele mena o mai o le whai unga pālangi na whai unga pālangi. Na tuu le ia atatou tilo foi on the other side of the coin.
Tu se lo wa mai palangi de teri wa ke ave i tatu tangata fai unga. Ia mai la fotu tatu tangata a famanga. Ai ana tu mau le palangi i lona fai unga. O ia na fai sinonga to e fai ia ma fai unga. Ua ata o laula nga interpretation. Interpret. Tu se lo wa la fo palangi le teri wa ke fai il Samoa. Ua kulor Samoa. Fa valea lo mali miang kaku. Ia lo kaku mai fa sapa ia fa pe. Good point. Kaku mai fa sapa ia fa pe. Ne yo o me te mini. Me fala lenga fa pe ko inga le. Wa alu wai loia. Wa sao mai mea ia. Ele ai se sa mo en fin ko la ve lo ngali mai mea. Tan kaluai. O ingis o a faila o mai parangi o fefe parangi e fa unga. Le wala fa mai Samoa. Ang fo sa mo o fengi fa msilonga ale ko ke lo o le contempt of court. Ele so kula fongo fi. So lier me to fa msilonga mar ki fa pui. E ke ko sanga ki ngo fa pui. Ale ke le me le sao mai ko le ai se fa salanga o le mela pai. Kilo la fa msilonga ile mele o tupu termine. A faila convicting e il melia. Well, this is a conviction que o appreciate ele horas. Yo, esse horas. Que ele horas nga pa. So, yeah, la suma foi ngai que kuso ko ngole ko ma e chile me. Samuel a koe sao mengi il ko inga le isia me fa pe unka ko rola sa ala ola kung o vale le kung o ka sa le o e tu lepa wa o lial to ina o me mautino na e molia lo e fa tani lo la ia le il fam sinonga a sa fam sinonga ai fa pe wa fa maunia ia il molia ele a si me walau lo le aso e sentence ai oi a sa lo le sentence fa pe mai ia ole a e community service o la no fo fale ai ke fiu vole le e tal fitu wa il fale tal fitu wa ia to inga melna e o ye la po le ala bala le fasalanga o ia oi ala wo oli oi ala wo convict ole faingal na le mea ole no ingala tato baba ai lola ia le i tonu lon tulanga i tonu palmene e atala fe unga na to yalu tonu palmene ole tula fono la ile ai tato baba ai la ia le il paki e tala fe unga na to sa ko kai paki ole tali ile ai waila i me tato te baba e tui nei te u fa pele o lila e kau ke pisa kau ke le lo tula fono no yes ka ko lo ma tula fono o ka ko lo fo i me le ko kupu ko o palmengi ka ko lo tula fono e fai palmengi o wala nei sa se fa vale tato fa pemo se ngale pisa le o lila ai le mala mai mela awane o mai fai matu nga melna lango tato fo yo le ka ko ke fai kau ka ko ke o ko ngomengi ka ko ke ngofo ko ngomengi ola ka ke mala umai foi o alto ino le fa fonga mai mele ta ti mala le alto inga o ko inga langa nga sawa i mo meu o avu o famasi ngo fonga masuafa ola giki wa mala le ko inga la spela ngol mol meu o fa salanga mol meu le ave le si o fonga le si man menga wala ni fai mai o ko inga la ia onga nga kele lo kula fu so kama ia nga la ko fai ile e fa fam singo fongo masuaf kama la ma ko mala le e ku ma le lo ia lunga yo la fa me kama la pelo pe fa pe mai mo sa o kama la wala ni fai se fo le fa pe si lang ko kele yo ko ke onga me ia si lang o ko ele mama oi dole e ka kola iki mai o ka ko vai i makua o i fam singo ka ko vai o kusi kamba i ele i o nya o nga kala vo i o fangua o ainga ma kala o suafa o ai elo e tu le pai elo anko
no ai tono le no ai tono palmeni tata le lo kusi le ngo ai ala u al kamalo so ke ka ilo ai si profesa nga kuskusien kusi vo le e o malau ngal ko inga ngo ya mafu ka moko mai oi mulfongo i ke ko inga nga ke fa ko le ai ma si mafai al ko inga nga tamanga saur kuspaia pe ala lo fai kal kuspai al tanta u fa manuia ina le tua ile ma fa le malama tata u fa manuia ina le tua tata tausi la inga tausi nu tausi fo i tu malo tambale ang mua ko mo kongole ot palmiki bai ole ai ngor kai yo e fa pena la se manatu ole ese senga na tata mantua o me fa ina yo talunga e ia le tangata ese me ku ye le kua e fa tino le tali ai ia ka ngala kiki mai o le ka alo o langkulanga le sawa la le ai ia ka fuka o so mai ku so le e maka o kia me ke foi ona ese foi al men tu ye le tu le tangata ile na ia fa maoni la na pena la ia le tu langa me ia tu le pe uma se anko o laukegi o mafanua ia le ia nala o anko o laukegi mo ole anko o tina okay ya wai o fa nana le mo na tu mai o to fine la yo o pictures inai mafanua e ta wala o alo malito yo Kao se ka koe asia sao ka koe osoa let's go straight to the point. O lewa preacher ko inga le ngumer kasi oras. Ele se ora, ele kasi ora lewa preacher ko inga. Lua toru fa 4 horas. Lewa tu so lewa wa se tu ina wona lewa stai. O me manino ala. Kamu connect saudkar afa pe alu sa ola val tula fonu pe ol mele yini afa pe na avenele client leo te tu wai lunga e famtala upo ai te wa preacher la kambanga au ko la ku e famkala ele asisi e fai mai lunga ol fai unga ale kefiu e tu au ia or kaimile ke ngo foi kongol fale ona u fa sala oi no fa sala o no winga tala le pele ka pingi sa o i le point le o vai so foi o sual fono le o to eta tala tua a fai o le ona le usita ia tu la fono na tua tu etausi o le o to o tu la fono o lona winga e ivas fuluiva pasenge e convict o tatau ona fa mania lana soltura fondo o lona winga a fai wa fa mania soltura fondo mo ai le te ai mal parliament la se va ai e fon fetalai la tapena ni va ia so full fondo pe a sa o le o langa le upule o mai o preaching a ka o le upalangina ele se upu faingo fienta to baba yaima wana solia tu la fono wana solia ia le fautuanga na mai to stay away wani to pa imeia olona winga e ta falan te telefon fetala i vaenga o famsinonga pe convict polea ale wona ele lola pe te uta wona e ka fe ke o ka o sfa pe fon fekala so le wa e pa ia me fasai o tu la fono olona winga ile ko sa fai le alo winga lo tala a fai la convict ito ina na so si fia o tauron tu di ese matpan taun malolo ila lo ai tu la fono i taun ol palmene ia ele mfaina la tu ista ta wa convict ai e fuala me umba
i le sala le nei walanga le au mai ia le melen convict mo ai ai le se fasalanga ele Yeah. o mai fa ila le mela le ia isia Yeah. a fa pe nei o le o saul tala o preacher do ina le mele ai saul fa ungal fam sinonga e fasala ia le aila o taulola na malo lolo malto ina tonu yo langa ole kula fongo ale kongu yo ele o inga ka wa fa maunia ni la tu sala o tu la fono na La sa va ai le criminal lai polo. Na ave ese le si pare mia. Ai te sau i tu le pato e mai tonu ona ole va ai the attitude le o to ina le. E tuli a pu le tangata ia in trouble. O ana mea ia le ko e ingua iai. Le ko e ingua longa winga le. La no winga. E tuli a pu le tangata ia faina tangata. O le mafu angana no foto ina le mto e mai le criminal lai polo e tonu. Aisia, e ita ia o lapi. E ita ia king fai popo. E salo tala. Ana o mai temine. O ele skaka o koso ki Samoa. Anga o mai temine o le o ka ua isi kaka o levanga sa ili mai kule pa se me angaisia. O le kama roe ika fa moi. E ita fa moi. Le winga na le upu le o lan tula fono le. O tula fono le ito fa ngaina Samoa. The criminal life law. Ale foi la o iai le na matau ale fatu tu ma fenga maru o temine. E avese e criminal life law. Al fautuanga. Ka ki pese uma kasu uma la wari la kukula fongo. O nga fko avese ro la ile. Na sufinga. So lea ele mafai ona toe afa pe avese temil nei. Stand ale le mele le molie le uria. Ele faina avese mal mele molie le uria. Langa e avese tu la fono o molie le uria anda le polo le tano ye. Pawala le me e fai. O le stand pela ia me ia o ila uri ia fam sinong. Ia ai afa pelo a tole le lua vai tol. Ile me le fin ngalo il malo. Ia vese lo le lipo lo la le. Ai te taula ona faisa ia ingo mena. Ona faina ia inga po le atonu le me o le asui il lipo lo le. Lango o tele tata wa faina i mele. E taula ona ye foi la se fufuanga al malo po le ale to nga me o le asui Wai e le mfai ona fasala le sin mele ale o sawa le stanta le. Ton wa ole tulanga ton wana i lo uma vo le. E tawala ona to e tanoina ia le malo le nei. Pola se sin me o le asui el mele. Ai ya ula to ia estandala le ia fai unga ia o ye le uli. Ole ina il to ina le. Am ko inga le me. Ona aone te mea e sele mele. Wa fainga uma mai sianga mele kam fai mai e kua i. E ai stangata le mana o to ina le fanga uma le ile tula fono le. E o ia le o la beai. Ale manga o inga le fanga ile sia o ile i kongi. Le foi la ta wala to ina su eni mea foi le. E au mai. E mori ai le fionga le li palmir temine. Le o la mai anga se fulu ia. Ele ai ni staple evidence. Yes. Ile lau mai. Tasi foi le me o te leilo il to ina po le me o ngalo yana ia le mele. Ma tu se stanta la bala elu moria. Ile la ua mai me ia. Yeah, mon. E ke sa moria. Ai wa ke la ua mai. Awala ngai fainga o lola ia le makwa su e uma ia me. Ke ta ka le mele la moria ia. O ina le o loi. O pe o tawa ngai fo le to ina o sa we solo le. Yeah. Bisi tama titi fo le wa ngalo ya ngai ala nga mele nga fai ile lua mi ukelen ke aguni. Ale ko sa ko o popo kai kama. Ale mo ka sa ngai o le il lua mi uke. Pe na lo tawa pa i to ina mo le o. Wa lua wa le mele o angale fisili ku ile. Bola tonu mele alo e moria ia. Ala wo ka mafo pola mele la alo e moria. Yeah. Ole tulanga na ila wa e joina. Ia.
Manu o le ta te I le mele. Tau whamamlama lai titi ale mele o le Harmony Agreement ma le Deeds of Settlements le na whai. O le Harmony Agreement ma le Deeds of Settlements. Mana tua na saule to e ina emphasize ai tono to ina tono o le palmengi. O le Harmony Agreement lenga la whaia, lenga la saingia. O le Harmony Agreement la leana le whaia na saunoa e ian nafi. Ma nei a tele whamamanga na. E la vea ai ma le wha aleanga nu. Mea umana. A lea mangkua leanga oso kua fia mewha kui e le ai. O le mea ka saingia o le Deeds of Settlements. O le Deed of Settlements la. E makua manga I ala wai kongor kula fungo. E ka taunga au mai malo ia saingie. I lalo le Deeds of Settlements la. A mai langa ko I mai al ko inga le Harmony Agreement. Langa I luar ko I. E nga o la uang saingia. E le a whainga le malo, ele o iai mangisi ai ko kongui o aloe. Mea whalalna, le wha pēa alto ina. Le o makua fiu e awhia me, le wai uang koe pipi in fia me. Ai o le sawa e awhia me me rea. Deeds of Settlements. O le ese senga na luanga. Wa anga wha pē, la ki sa ingia Deeds of Settlements. Wha pē nge o ki umala ua. O le mea sa o lava na lai o na whai le melna. Ona o tūlanga fua lele ina ua umal pā loka ai ui fonga. E iai mea ia e. Whangua e loka li mongi ma koinga. Ai le ma whain toi o mai vaenga le o oifu. Le vaenga le na tuto tas. E le sao wha pito ma le. E le mwhain koe o kongol panmingi. O le mea langa ngā langa saingit mea nga. Ina ia awa ese o mai mea ia. Ai koe a maka isa makanga le. Le ale ai whai tau le le winga o le upule o le Harmony Agreement lenga whai. Ina ia wha le leia, ma ia wha fi le mu. Le ale mele, le ai se fi le mu. Le ai se fi le mu o maua mele. Ai sata tau ona saingilo, fi le mu, ma wha to toa uma me umai. Le to e o le to e o me o i se whamsinonga. Ala mele oi. Ngal pa osol ko ingal whamsinonga, pa osol ko ingal whamsinonga. Aisia. Tangalanga kilonga lea le se ngome. Bela nai nga koe pai e le kunga ai la le telestin bea loi. Langa o nana e wha na fi le mea. Mana e tele le wha mangana. E te whiste o tamtau, tele o tamtau pule iei. E au pea ona le o le mea tāua ia me o Harmony ma mea i o le Harmony, o le Deeds of Settlement po le alam. A o le mawhauwhaunga o rātou o whaimataita o Samoa. O le ala mawhauanga. A whaitam whai sefe le tofi pale mia o lesi. A whaitam whai sefe po ai lava mai. O le mea tuturi loa. O le awareness. O le awareness o tangata e to tele under their leadership. E to fia le lalo o i foi. O fia me. To fia le lalo. Ai a whaila na oala ua saini. Just between two of them. E au noa mana malama o tangata ia. Lana mea fuanga o senyo mea ia. Le ala pe ua drive mai ia ma drag kai le tato atunu ui nei mau mea tele. Ona o mena whai tangata. Only two people. O na fianga le na e leina na whai atu. E whai male, ai vai le au mai ai lumo le malama o le la. E toi tilo e le atunu ui whai ngā nei tu i ngā tangata whapene. Vai, na fōlinga mai e lua i toi ngā tangata, e tai le si pito, la le mea o tato vai te mini, le o toi pipi whaatasi whapewhia mea tu le. Ia. O ina la pi, anyway, langa e te o toi haru i le tata noi mea, o le si mei i mata upu lea, o le nofo le toi ina lea, mata toso mai si tangata i to tonu i ana saunoanga. Lea te awa toso mai i tupuola le whartua le o maliu. Toso mai i ma le presetene o le whamsinonga whanua msuafa. O lea whamoe moe ko inga lea. E au mai o le hatangata ia. E kam whai e prove ai ana mei au mai. O lea se whaarongolongo me le presetene o whanua msuafa. O lea sang whaarongolongo me o le ta ualo na ingoi i mei.
ele la kiki le ota langa isia mele e fai tau to ina ele fai tau to eta to no ma fau sita ma I ma fau a fa pe no forto ina le makakoso ai linka mai kanga kai o fam kakoso mai ole pele se kengi o fanua am sofa fa ne la tunu la me o kusia ko fa le sake la pia ki oe la ma fo ngo ro fet kusi o nga kusi mo moi o pe nga kusi mo atu I le manama samo le si so ka ko manama a o le silinga le anga le nga mele fai wa drag mai e to ina male ta I o fa masinonga fa nun sofa for what reason la nga mele kam fai prove I mele o tasile na ba inga do tele tatu te ba ye le o to no fon to so mai to lu o tanga o maliu what tam fai e drive na point le I ma fo samo ia sao ia ai se ia le tunu e ta tauna a wharongo mai le whawhin le tinale tupu ola le wharitua a wharongo longo mai ta porkalame to e rua e whaisautangi lungo le whamalama mta upuia langa o leala o ta ua lo suafa na e alu e tam whai event out e li ta ua e to ina le upulea a le mafua anga lava e leina na ta ua to ina tinale e iai mea lilo lenta o latu lo tua le whamtara tu iai sila tatu le matu iao mea ie whai to ina lea ele eise misi ele eise ngā walofa ngā le ngau maka uri me maua I mea o le hara whaalongo mai presidente o whanunsofa ele la titi le mele uta uailo na ingoa ai afesili o oina tusi o po presidente tusi mai ia te oe si whautala ia ia na te lo sau noanga muli ta me ilo whesi kelo kam kausa o te loa la watu le paole ua le maumanatu to ina I le taimili nei pe on tatal no fo le ua mata o na alu sa wea ia ua le soe ua le no foa I lalo matoe ilo to fa ilo le whautanga lea tatala fo lea ale au matua e ka ke whaano so o iei o mea ia o te sau no me to ina mea fo uma le ai ma se mea lava tuwai o isi mea ia le o lau merkoinga na luatu to lua wa ele I o kami o ilango ofisa nga kusi mai I ai I anga ia le o la vea koe mal pleskenge o a tonu I a ula tau ia ua mau luma tala nei al toina I lo ua lea malamalama leo te maitau atu ie ale mena leo koe kiki lua kolu kausanga tanu tupun mele ale menga lenga le sau iru mai mea ia ma faali mai mea ia temina moni so se mea fo wala sau se case wapea ua pelo moni o fai uma sa oanga so se mea fo wala sau se case wapea ua pelo ia tau le to ina na nofo le lalo mato e mafau e o fo ile au kuskala ia o sa tawan tu lo ina se si ini fesili ile belna yang interview ia fa ini o te alo fa fo e to ina o na tu langa la we o kama fai e ku le mai se bea inga ia mimilo loko kanga e ka ulanga inga ia lauli al malito a o ngalo yang ia e koe a whainga nga ia yang kala ia yang mea ia leo koe lau mai e la tala fo le a tātou a Samoa le a fo nga whai el whamsingo au ai ke ngau i le ai ka ngā i le ngalu ia le ngā seu le manu a tanga i le ngalu ia seu le mangu a ka ngā i le ngalu ia wala ngau kele yo au ke ngau ka ai fua lau ka ile ke ai o ke ngau ka wala ngal menga o nau tele to ine tau mai fo le oia la sa o ai se ima ia il mele avinga ia le la moli nga ia se la uli il mele
ia lauli le mali to o le mele le na tupu le wa mama o ngau ka kele ale la o ka ko vai kui e se ale sa o ke e se le alor ka le o ir ko ingor ka mi na e ir ka la o ka ma al ka ko ia manatu le o fasita umi i ta la mele na isi mta o puta ua ta te fia pa ia ia mana ia o le tapai mai i le mta upu le ua tusi fa manino mai le malo i le tūlanga o le soifua maloloina. O le ata lea na pu e mai ma o le ufa manino mai le fionga i o maufo i se teimi ma le fionga i le mista. Pei o lea ua tua ia fo i le whainga malo a le manino le ai le o le teimi le ina tupu ai mea o le whaonga o la au e whai ei tau ai ai vi fo i le tatou. I o te lo fwina wa e whai tau anei, i se sa noi. Tu le pai le se me ma fai ona fai e fo ma i pe fa pe le o lava ia. Ele o lava ia me fa nga ina el falma. Atonu fo i o le tau ma fai ia le i tu langa le nei ia le el falma. Ia. Ai o le lava se me ma fai ia fa ta tenga. A fa pene te la tu o so se mai stata i lungo le wal tele. Ai le ni me fatinoi ang al pawalo le mele te ilo e mfaina mai fatinoi mele. Io no. Ai le se me tala fia ngai le fa nga o mena. But a fa yo ko pawanga le option e o la tanga le io. Io mel no. A oi la na sta ona fa ia me yeso. Io malo le no mat. Ai awala ta to ia malo le umat. Malo le no fo mai temin nei. Mi milo la to le umat. Fix le mea. Yeah. Awang i se me fa pe ia langa makoma ia elengi mea. Ala la to me fa. O e fai. Yeah. O ka mem fai. O me ta wana. Ele tal fe ngai le to tanta mai ia ba ku ngol fasila au le ku mai ia langa i vi. Pau alona faina fo le esa. O le faina. O le mole o le tama fai o le sitangata e mi milo fa fitau di le sitangata. Ma ila tu langa o lea ua moria to ina lea. Ai pe o fai tau uma a Samoa o i le tupunga o mea uma. Ioe. O ala foi la ana fa pe pale la observa. Ma la tu tapu e mai ata le temi langa leu fa sa o mai ele mista ma le malo. O ata i ento o mai ilunga. Ele o yese to eva ai ni foringa e lengi curtains. Ele to yeni i e pupuni fa pe na terminei. Ia. O ata into o mai. O ata o temi o le misela. O le mela le fa fitauli le tam faita por kala me fa pula tu ia Samoa. O le ava e le feita o isi tangata i le malo e tau mawhai ei ni whainga le a miotonu. Ia, e tau mawhai e pull down na i le malo i le mea o lai mana na o la tau e o i le malo. E sao. O tilo lo le malo me le fix. A warto e po ina whai mele o ina whai mele. Pato le reality le tatara no ai. Tasi le nei mata upo le whea ngai masi malo te mine. O tangata fau meleanga. Le ana wa nofo observa. Ma tu e mai le ata i tausanga e fia lima ono se furu tausanga taluai. To e tu mai lungo lato newspaper. Ma fa pia ma ungo to ele ma fau Samoa. Sa o eleanga malo le ne. Le kau ai vi i lau papa ma fasila. To le winga la ta por kala fa malama le tunu le ai e tau fa leanga le newspaper te kai mi foi ka pa ile observa ai e moni au e te tau le malona e te mini tau tu lo fa fitauli fix it don't complain but fix it ai langa la fix it wa mangungu le e afu e fa pelota ngata o e sa ola complain ya mani Alo fa sa men malo. Le ai o le ata way back during the alkin. Kimon Michel. Si fa utala tatu ye. Tu le po fe ai mo ye ka komedia al malo. O fe ola la fie. Ale sa fi. Ola tau e tau ana o e fa sa on melea. Yeah.
E o la ko e whaasao. E le tau tu ua i le palemia po le miniska. E mo whaasao le mea. O la mea ngalenga kongi la ko e o mai e whai ia le media al malu. O le mena ngalenga kongi la tau. O la tau e counter te kinga ia koe ngā mea ia. A whapea o wha mai ia le observer. Wa ai e kulon mea la usau le observer. Punga mai la ko lunga. Whapea mai se pe pelo le mea nga. Anu i o e tal noi o i le fionga i le minister. O le media. O la tau e counter te kinga mea ia. O le mena tātou le whai atu nei. Mai anga le ka kou le counter te kinga kunga mea ia le observer. Ele malam lama le tunu. Ala la ko mea le whai. What are they doing? Either you're fitting or get off. Yeah. O te ngā mea na tau na whai i le uri ia. La lango whongofo ia. Whalango mai a kākou. A waku kākou ka loka. Alunga luenga ngā la kou e whai. Alunga ngā la kou e whai. Ole, e so en mea. E pe pelo en mea. A mai lunga la tau pepa. A mai lunga mea ia. Tau na isi ala o page whapea. E saua i lunga mea whapea mai. E pelo uma mea ia. E se sel mea. Le la whai elfu whanga. La elfu whanga al malo o whai nei le. La mele ta pese toi. Le foi nga e pese ia le si vai teng. Wa te tau ana whai se whanga i le apsepa lea. Yeah. Ale o whalonga kunge o sola al fiki le. O le ko e ki poki. Se kapa i le kaini momo. Se kapa aku. Le sa ia mai le tasilem ta upu matu ia na nafi le menen tupo nafi. Ia. Le ai mas se fai news ar tatu. Le ai mas se tala la observa o sa wailungan mele. A fela mai le media al malo. Ole leanga le ole mele o tu la imeta tu. Ole a faina le o Samoa. Ale kau ke kuia. E ingo siaka ko ngai me kau ke fai kua. Aur ka ku sosongi le ia la tu tata ia manino malam lama la tu. Ia le tulanga le ia Samoa fa manino le mtaupu. Ele o se mea na fai ele malo te minei. Mele na o mai le observa e se le observa. Pa leanga le observa. Tau mai le ta vale. LTA le sau le laisene ale. Pu e mei maleata o le fionga ia. Le fionga ia. Ia patu a puru. O malama tangata ia o apuru ele o te wa ese apuru malana por kalame fo le o le afelingo por kalame. No tu yala. No talamua. Lo o tu ya langi e na te va ile talamua. Aisia langa lo o employee ele afoi. Ele official parmia. Ia apuru la. O le advisor parmia. One of the advisors. Ia apuru. So apuru la. Entitled apuru di whaonga o ta vale ia malo. Ta vale umai lalo o le afoi. E lalo o le official parmia. Wale tasi sa vale lalo le official parmia. Tasi lua toru wha io. E tele ta vale lalo. O lea la ua ma wale le se ita tuta no tutai au. Ia wa pio te mo fanua le sa tala no sa Mosef so te ingam sam. Ela manino le ala. O le metau security, metau safety. Io o le aile na mafuai on suia license plate o ta valeia. Io ile private license. Ina mo le safety kai pifula me fole le latu le prime minister la yele PM lumo lana sa mo le to sefe sa mo te mini a michelle mo te mi to on ma fo no le finga le parmia ave esela me ma fa private ia ta vale ia oni fingo filma ta utanga ia le sine ta vale vale le fanga mo si le fiele observa o apu ole tangata na te fotuina o lo whainga lunga le official parmia. So e iai le alau ia apuru e whiarua i ta vale ia. E entitled apuru whiarua i ta vale ia. O ta vale official e whai eife au ale official parmia. Le leen wha menino wha manama. Langa e se sole le palu wa palu wha atasi mea e le newspaper lea.
Tapa i lo le se tufinga. Tule pole. Se o le ango fu ala ba ye ngi ko nga me fa pe o mai ngi ko nga ka. Ile ya se la tu fe au ye ta vale el malo. E pule ile malo. Pule ai ile pale mi ai. Pule ai. Pawal me ke o ka ko va ya ku. Wo fa ka ka vale el malo. Which is ele se me ko fa. Al fisu ia io la se ne ia ma mena. E pule ai al malo ye la tu me. E vo la tu point e lai ona. E vo la tu vo i mea e lei ona lātou whaia whapena. Mea la ngai kako kere loa. Pau a ngale mea. Nge ke o kako vai ako. Wo whakau ka wale ai se mea kunga la ko whakaua. Ma whakatisi koe o mai la kore ka ingol malo. Ha. Eo. Ia ma whai ia ngi whi au e le talwhenga i on whai. Tu ngā mea whapena. Le mea lātou i o tasui o lai senga mena. Se o mea pule el malo. E tō mali e ia. Se ku mai ko malo ko mai fo le fai me nga ko manga o ai lo le o sia ka mai me ko fo so ia mai ko nga ma ile o le fai nga no le me se le fa no ile vai kilo ia ko nga a me e episai le tunu ia ela tala fe ngo le fa manam lama tala fe ngo fa manam lama ono to tele o tatu e tatu te tatu te alofa tele le malo. E o mai lon tala whapea, ia, whio soi woloka ko e, ia ana, pamna se whautuanga i mai ia, you know, a kia pui mea i al malo, ia, se la vanga nā o tato vai atu, o iei se mea pito sil no ngonga o whai el malo i tā vale ia, i le tā whiunga i male whainga malo, male tu la whono o le tātou teilo, i on tātou, au ka mai ia, si, o le ilonga se mea o au mai, koe a o le wakasingi al kākala e alua i, e whaunga i la o e au mot. Leta tapa i me tasi lem tapu te roa to e lua nei tapu i antua tuari ta mai i le ofisa o whemalanga inga tato atunu no mata tuana na fisole o ka me o le afoi Vietnamese, Thailand tangata foi o le au foreigners lo i tono tato atunu le o tapu e mai tala tau mai lau papa ma tonu me tau drugs le fala o su e tu le intia le ale observa io o sola o le lope le pe fa fia por la tu langa o yai ai ka kala ngor ta tu official femla langa le ke mana tu le taimi mo meu passport Samoa na fa nga tu seina fa fo ile vai taimi a mata o tu le pare te mi tu le pele a foi il mi sa tu pe ala min sta ia ala pa mi to fila o fa fita o lia ele se fa fita o ni fla tu pone anafi wa leva na fire tatu wat melhor o fa ta o passport Samoa fa e foi le passe serva antonu o tu Samoa more tangata seina lona taimi mo i Samoa a travel ratu passport Samoa. Dai e mo vele le mali ai le fatu atu vai ele o Samoa seina le. Seina to to tele lo se ele to tasi seina. Ai atu passport Samoa. O le fela ka ko kil fa fita u le o tono tatu atu. Tele tangata i tonu. Fa fena protect immigration na tatu atu. La sita tala avile au fainga longa mai la to mal minsta fia ngai mal tanga longa le matanga longa le ale immigration ato lo fai le tunu tu ul melna e fai ya afa pe foi e to tiaro lo fa ile lumana i o to fa na una fio lenga yana tu ula ia le ol melna e fai ole melni tua te le la vole onga i to tonu le tunu. O le onga le mele atu lepa. Afa pea o le ae alue o le o kasiksengi i New Zealand. Ia pate teiko o tatu whanau i nei. E le mawhai ona e representinga Samoa e leiso passport Samoa. Tatou la Samoa. We have to go through
ile process o le mea. E tau mawhai e koe maua me le passport. E ke alu represent. E ke le o ala ko ke ngofo i o Samoa. O le ke ala ko represent Samoa. Ai le mawhai ngai representing a Samoa. Ai le isa o passport Samoa. A o mawhai. E koe ka awhi era ori le Samoa lo passport. On me nganga le pe lo o afingi. Nga ba kulo afingi ala koe. Ai fai maltala. E le mwhainga nga lulo afingi represent Samoa. Ai le isa o passport Samoa. O le kele ia. Koe ki kia le mwhainga alu ile under 17 nga alu. Koe ki ale mwhainga alu o nga o le kele o le mea e alu i. O kupe fo i mea nga alu i. Il ka mwhainga le passport. Inga ua mo le passport. Uma mai talunga. Ai o Samoa ma ave le passport. Ai whaingo fie la o nga ave passport Samoa isa inga. E travel aku passport Samoa. Ia. Ai alanga travel aku passport Samoa. Awa e pula ea ngai e pola le umi ango foi o. E ma whainga ko kongi le one way. And then he or she can stay there for that long. Ai ia ka kou le ingi passport Samoa. E ke kawalu e stamp la mo le meo le o le avu exemption e kongi la one way. Le mele i matou i temine. Ale ila le stamp nga. Ele mwhainga nga kongi siya only one way ke alua i o Samoa. Ai mo le sainga o le alua kua whai pisingisi ai o mpule ale o ngai al kai mengo foi o. Al kai mua mua le fkuala koe Samoa. O le dangers la ngal mele o i nei. Wa toi tangata e se alama oe i lo wa tunu una i whana oe. Ai sau le tangata ele i whanga ui o, le aise pi kanga i o. Ai lua kualu free ai ke mi umai aloi. Ia malama mai la o tau nai Samoa. I le mele mātou te whai atu ai. Lea fo i o aku sainga ia. O kange ia le, ia Vietnamese le la bengi i le mele o aisa ia whange i o. O se whatai ta inga leila nga ngai ko ke whai e kongu. O se mele leila na leto te whai e tonu na i le immigration. Alo ke vai atu leo tape ko kolu e la wari pe o le sila tonu o inga e ko piko ku fio. O ngai le por mai o la o nu e mai tam to pe ma to tolu la to ngai la nu e mai e to fio pa o Thailand. E ai ka maki ku fio pa o le whanga ngau i o Thailand nga la le wo ku lo la yo. Se sila o i tu le pa le me o i le tato tonu ona ya. Fale tonu mo tonu mtanga luenga le malu. Me fo na le fa ya to ise tu ala lo fo le malu. Kili au makakangi e masalmi al mele. Kili au ma. Awan ya ko isa mo o fo le official palmia. Pese me e kupul me i o ile i tonu le official palmia. Ai oso mai kongo lungus pepa alopse. Bele ya Landspool. Yo. Ave fenga out mai ile me ile ngus pepa le. Kau nga vai se kanga inga. Na uta toilo umata tai tungu inga. O ya la fa ya fape. O la koso inga ko ya mal malo Samoa. La koso inga ko ya mkanka umo o Samoa. Sala fo ile kako fekai ka ko le ba ia ku hof. Sala fekai. Nanga ya. Ko kele o moa ia le avu. Ia benefits le mo e tanta ia atu hof. Eleng Samoa. Ola mo la ko benefits o Samoa. Au ka ko Samoa ma o yo ia. Ela mo ka ko benefits nga. Le mel na ele ona inga aku ia tatu fam talanga. Tanga ka ko kele ele ka ko ka fu ele yola isa mo ele i si singa le afu o kongole kom fengol malola. Ai asa fu i me ka kalunga. Ka ko fu ave fu o sa mo ngai ya songa. E ki nga la ka ko lo ka ko baba e ko nga me ku mai o. To sa ilia ia le intia fai melanga fu le feika e ka ko ku.
Ko sa iliange ua o le ai ma Samoa. Ia. Oi. A Ko sa oi la, ia, o le fesili la tu le po o la vitala. Mm. Oi la le nga out mai ele me ile inkia le ua vave sola ile inkia. Oi. Moi loe o le ua suengai. Oi. O le fianga le o le lo le leia. O lona winga. Mela le fai le sa o ka California o ko ia le inkia. Au mai mo furka ko ke me ke le furka ko kala le inkia. Kanga ngai ko kong o Samoa ngai ko kong. Ga o falongo kwa o ia ka o ia langa e fiu fe alfai kala o ai le ono le o pe a fai o mai le ona o ai le ko le ona ka ele ka ko sa o me le ngai le fu se me fa alo foi mo o relationship no me fa pena a fai la ko le ona le ko ko le pepa o ia le final saying so se mea i ko kongo pe pale io o ia final saying ala o kilo le le ko le price giving on fanga o le final nganga lima suka la lo tio o lima suka o le lima suta usanga o le tios o vai le ko sa fai me fia be ia male afionga ia mianga le owner pepa le la e complain ka kam fake le fiki ale ka ke fai ko ga o mo ma o Ile se mela ka kua ye fuole ia vaila lela ua ilo le fiki o inga ilo le fiki or kanga ka sa mo le kong yo ka sa mo le kong yo ese vai le 30 work le fai ka ku kanga ka ku ilo ka ko la vatu era la usu e kang langa kang fa sala yang me fai samo ana usu sola ise samo ela ye ole kasinga me langa le o tulanga le ka winga moni le ya la so kasile le sile department na ka ko kaunki ngaru se kilia immigration pe a foi ka ngakala u como chamo e ako fai me vale so le se vai nga po o yengi visa o yengi me nesa ili le ka Ta ua fo tonga tu lepa. A fai o se kupe al malo o ye. Ko kongi a ko lo ia tau sanga i toyo tangata ni tonu i malo. A vesi ro. Manga ia. A to ala tau sanga a vesi. A fa alu alu ai pe fa pe. E o aku i lesi pa inga le la sau. A ua makwa i koe male piripe aka kumea. Pe a fa alu alu ai pe fa pe. Ta ua lo fina ngaro nga leo ta. Wa to e mai e ma fau de fainga le na fai ai e muripola nga losa ia le alo tu lepa. It's exactly le metona na fai mista o tu pe de to tongi a to la batai mi o to toyo o le atari o tu lepa. Ai fai a ese male. Ia vai le uso long le meu. Le. E tau te feita ma tatu fai mai a meo o atu le malo fai le maso le mea malea. E le ai langa e vai nge le malo nge iso. O le system nga Amerika. A sau o le plesi kenge fo me plesi e sau a koa malanga new administration. Ngata e loa le plesi ne e fai ngo fi ele na ngā duenga whataita. E aila. O le lau alunga Amerika lalangi ele o a whaina lang system. Eoi. Au kakau, au o fefe fai suinga. E pei fo i ona tam fai kamaro lo kula e pa ele fefe fai suinga e oki ele aku. Ele fefe ko inga fai me. E ta tau fo la, o te whaftai fo la u vava o le mansamo. Au o whafe tai te whiunga li parmia. I le koa e fai le suinga on mera. An fau tuanga mai le kapo kala mele so, au o fefe le malo fo fai suinga. Ki lia o mawhai le whainga lunga pi o le immigration ai ki lia ese mal au ngai kongo le piso parmia le si office. O le me whanono i tu repo. O le ngongofu kongu o Samoa. Whainga luenga i le malo. Ai solo mua i ala kou le whaaleanga o mea le malo.
Ma kwa ile ai ya se alofa tu le po i ngika. Kwa ile ai se mava vo ai fo i la tu whanau, i le lumana i o whanau. Se mava vo ai fo i la ko ainga kai mingi, se mava vo ai fo i la tu matua. Na matua asa le mau sa ma le mau tui tui. I tam whaingo le tunu. Ale o mai la ko fa kai le mu fa pe i le whaingo me. Fai e la ko porkiti kongu i ma fai e la ko me ia su e la ko me tonu i. Ese whano noa na tu ngā metu le. E le iwa penga malingi o kako koko malingi me umo kako malosi lava i kaimi ongol fia kau ka ua sisi pe. Wai o kako mai kako ia kako koe su e me o lai kako ai. Ale menga i o. Oi, sale, se ku ako e loka fai mele lei i o le tunu. Sau i ngā luenga, sau i mo me o tālonga. Ku ma e o kako fai mele lei. Ale o mai la ula hiki. Sele. Whaongo ngua ke. O risi me marie, o whense aku ngu, watu le 2 miliona. 2 miliona. I ku malo uma. Na ua sapi ka ngaka, ua fia tangata. Ai le mapu e kau whaleanga. E le mapu ai, ia tā maila i ia sa whatalua. Leo tau tino e le sisui i siroina leo, mauala na tupe. I le so 5 ama le so, po la sono. After a whail pālota i le so 10. Ka ngaka la ia o ua ese po inga ko mumumu kwa ia ko kupe. Ane fuko e o whaikangi se sef ke mea wakoi kupe. Kuila epa, limongi, kasia mea kaunga moriera oria. Pai mei ua whaau ngai le malor se 10 miliona sa whata. Nahar ko whi au ko ki kau whiwhir kupe sa whaka. Kala ia, o kuia. Nahar le ko whi au kau whiwhir kupe sa whaka. Ngi kou kupe. Au le whaila uku whaku le kupe. A leo whau ua langam whai mei le kakam ku whaku pe o le whaku sita paroka. So le ke whai aku o le longa se mea so le ukaku kangaka so le. O le iku malo, fo iku lo le iku malo langa e kaunga lua ku sa makukala. A whai o inga ke langa longo inga ia le malo. O angi le whai kangaka o ku malo nga. Le pipi o i mea. Kusa le leia ma le pā le iku malo le sa ko inga lea. Iyo e. Ki ngā whaalongolongo mai o le kam whai aku kanga ia porkalame mole le lengo Samoa. Ai o mai ele o kilo ala le whaalanga mea la ko inga le kongo le malo Samoa. Ai ngofo ala le ku malo ele se mea whai. Papea uma whai a sa whataia. Iyo e. O le 5 se furupa loka ia nga maua ko inga le leua. O le fifia i sori. Le fifia i. Ai sea. O la men ko lo mo ko kupe. Ana me len ko fa pe ko ke fei ka malo asia. O le fa fe kai le ko o mo se malo ko ke mawai me fai lo ko ki ngai ko ke le ko sa kupe fai fa le auma. Ko ke le ko ka sa kupe i fai ko ki chu kupe e fai ko forsama me uma fa pena. Ale fo o fai mai o ke le kupe fa nga se e te fon. Ke le kupe kala se kai mi ka ku o i mea ai o le winga o le tala e toi pa ua i tangata nu o Samoa i le mafau matala ma mafau totoa o lea ua maua vanoa e talai atu fai totoa e te sa atu ta mau ainga i lea i le toi tasi pe o le mana o le seri le fai mai tasi fai totoa e la toi tala lea fai uma mea i lungo le trust fata ita ia Samoa mer o le trust le malo o le fono fa vai i le fa nga ina o la tu ele fa usia Roma i sa stasi ele fa usia Roma sa stasi ai se kilo ai meia mo le man vio le nu ato ia so finalo ma tu ila u fiona semta fu o le mea pitu sili na tau o le vaenga leo na lu atu tu ia ku sa o ele ku pe limo tatai ia lenga ma isa o ala fa masinonga le melna o le ale me ngo ka o le pride
o le ale me o le ale fa mtalanga o le o le ale fa mtalanga o le me o le fato singa le watu e fato singa me ko ngwale ka o private le fa ili mongi anga ile ia le leua ia a o le ale fa o pe ia le fa ni na lu to tonu account tana kala o longa winga o le me o le vanga seki before na fu inga le mele o le palo kale nang o le palo kale o le pai election a o le vanga uma fu al malo le me alu yel kupe e alu to tonu o account tana wa ai la fa pe ngal fa msingo pe fa pe o mele o fa msingo ai fai se case mele ba ai foi fa pe na i tu ya mal va ngomle o te lo la e ta mai le fa tu o tu ya ma foi mal le vi se kota mele ele i fai ngi fa ko singa foi le ngalu ku ya ku fa ku pe awa me mo la bal na ba ai na kufa ku yan kupe le ai a le ale mele umori ai a le ale ai tanta le alue e avu e tu ile mori angale ya le wa to tan normal tanta ia o ia le la ko fai ko mai ku langa ai ole facility na te facility ia ia o le ale mea ka o le whakosinga, o le ale mea ka o le bribe, o le ale mea ka o le define mai la le mea na. O le definition la le mea na. O lo waku sa o le kupe o lo waku sa o le pusa apa o lo waku sa o le ha i e konga o le pua o le ale mea. Ku i o, ma fai i lautala, wa i ka ko palok. Alal mele o so le ali ia alu moria le ia se kulo o pa ia mo man asi si lawe au kilo mo ile me nga la nga kupun mele a fai ke le ma fau le ile lu manga yo lo ko ku malu yo nga pele ile fai au menga an pele ile ku le yo menga ile famasi no nga le ka kalu o ku ye pe or ka kala leng foi awal ko ia leng kia ya ai vai ko poera ku mai ku e va penga voi la mera awala nge o ka ko lo la e so nga fasi ia kan kala lango ia le o lango la kamale ai ka ko vai la kamale pe iso nga lo fa le ku malo ka ko vai le fam singa pe sa or fa ko nga fam singa le la mai o fer le vai kai ming fu ile le kupele ai nga la sa ku tu ya va ku sa ole se la limas fulu o ile afe se la ia i lo lim de ai dan set up ia mo me account sa kan kai o ia ia fa mamanga na ia la to ia alu sa ola vel tu la fono yo me la ku ia ele se kai so ia me yo voy a ir famsinga la va kwangi me malo ia la o fa val vale ai o e vai e vo fai sa ia lo ia tu ia ile lo ia le ya la va fenga nga sa wa mai le kan kai molimbau o le auditorio ai le se kingo le se lu te vai le makanga ke lo ngi me fai ngi ro ia sa mo te la ki o a o mai ngi le fa lo ia ngi Makau kia sole. Se o le vale e mala maku le vale i mea le ori e fa. E koe poko ele vale i mea le ori. Ai anga sa e velinga e ku se. Se keisa le ori ai o malo. Esa er kala le siko ingot maku. Ikar ko ingat fa yang o langa fa se ko sale. Anga ule vale umang ufai umamia. Yo cara ko leva fai aku me se vai. La ko po e fani ya so ngi ai fai aku. Anga ule fa vale umang ufai umanga. Esa ora la que voi lo quale lei o le ngangu malo.
Ai so malipo ke fa markalale an vaiaonga. Fa fitai tele la vale awai mail ni tau sanga. A wale to tania ina o lo fa mal vale. Ole masau ole ngangol ka malo so le ba kunga ia mo kwa o va vale o fa mal vale o kuinga. Nenga mo o ke ala kamar. O ke kamar mo se vai keling e mo me fa ka dia se me kas. Anga o le fa mal vale uma me o Polano ali ko fa mal vale ala kam. Anga sa ala kam. Anga fa pe anu la kam nga ingia o nga ke kele pe o mele nga ila wali. Wala nga o mga lim. O pa o lea o sko inga ke len potential la ir ko. Mga kamawale sa ulit mo may paftay tele la walo away mai. Ala la kali yo le kama sa wa fa mai. Dad. Le kurang au si kali. Lua al kam ala ke le nga wi va ale kali. Fa ku ro long kama. Oi, wa kofia. Lo ku ko. O kofia kofseng. E ko. Ku ro kama e ko formasen. Ya. Jadi liur kamaro le uliva aku kot. Ya. Ka dia fa ya ma piasa le mo lau. Fianga se ingin tahu pun ek penga mai ek pa mo. Ya, ele ini matau pu mana le na tatal no ye. Kele al matau pu na ale wa kapa i al kele matau pu na. Ya. Wa tapa il tele matau pu na il fal mai foi. Le no fia tal no te nau mani on nana e pa ia o uma foi lanta tal no inal baingal na. Ya, o me foi na molia foi il to ina ia. Dela alo molia. Ya, na wa. Ya. O tapa ia melna wa ole te do mo liang alto ina ole ai mo lia on o tala na foi atu yang ia ya pi ona menna nai avu na no tu siela lo ya ale o tapa ia uma ile amtanga pi o tulangal na le mana ye ile ta fatata no paula le ole no va ia tu isamo olana malanga tu ia te mai ta io o mai le university Monash University. Yeah. O Professor Nori Warren. Ole Professor Leo o Professor Warren. Na sia ta mo ele ngatala na la tu fo ile e sia o na ing. O I ta wese. O esta mo fo ile Randy Fawalo. Yeah. Randy o Lesen yang o pea la se to fine ole o stamana te va seu ya te va seu ya o ia la na lena le o lena la tu yo sa mo e sia tu la o la na ia la ta foi yo mo me foi le ole research ile medical la tu fata si male tu lang o le nganu mena me o fa mai foi ele in ba vai foi ia tata Samoa pe al Pasifika foi le te le olana research ana ia fa tai foi ia lom fa na ole tu ole o to tau ta to ai Samoa ai mai sal mai te mi tu le o mane te la ta vai tu le to te le ole o tata ata mai ole tu ule to yo to o la tu tau au awa mole le ole o tatu Samoa ya ole foi na nei ia pe ano utala tu foi le si foi vaso le nei foi le professor le o sat pa te viali malo tokta ya o sai ni ai foi le foi nga makal ngom la kama ya o sai ni ai foi tama ia le 1 million ole si research le pa Samoa ai man ia lai ol matananga foi le ilan na tang mafai ina ia fapipi mai al tele o fundings ma me e fundai ia onga vo ia fa fo mai Samoa ia mana ia la ta ita vo i fa long atu ia
ila na ia foi tautua ma lan tauwhainga rai whai mai o Samoa. Ia, tele foi le au loto tinga ma la au loto leanga. Se de mea le ia ka koutu le. Se kama whai alis ka kai whai se me ia le le i Samoa. Ia ai leanga i whaloko is ka kama whai a foi le le. E tuku i lamu. Ia, la foi happen night tono o le foi fioria na astama ia. Mai stama e kele foi ia le au Samoa ia e fafu. Le nofo mai lunga i tūlanga ia. La foi poloka kwa ia le kamwhainga mai ngā la kou Samoa. Foi le mai ia la tō. E ona la tama lea. Well known in New Zealand. One of the professor i Kongo New Zealand. Ia, peila al meanga. If you are le au vanga ia e poloka. E kasi ale au kilo isi professor i New Zealand. Ia au mai ia ka mai kia onga. Foi le mana ostama au mai e training nei. Okay. Mau aku le tuspasingi. Ia whaingofia nga sauvo le amai mai. Ia ma sauvo le whainga ruenga nei ma ratu Samoa. Whainga mena le tang whai fo isi alo le tunu. E watu e fo isi whautuanga fo le malo. Au silsila i fo i tang whainga nei alon whanau ia. Le tang ma whai mai e. Mose le lei o alo fo i whanau lei o Samoa. Pe o lana e lama ai e fo le stama lea. O langa lai e run el tamba lea ia le OUM. Le Oceania University of Medical. Ia le foi le University of Samoa ia me ko medical la. Ia tau nga lue fatasi. I wai o tamba ia fai a onga solo e sawa i ne fai a onga ai. E lele mai ni tai lua tai tolu masina. Ia pe tu langa na tu lepa le abatu i foi si o mane foi lea lau o mawai se taimi. E watu e foi ia se taua whautuanga ia i le malo. Nā lira. Miti ia na tam whai ko stamai au mai mo meo training foi. Ia whautuanga foi mātua ma whanau lai fo mai Samoa. Au e tau tenu whai. Na o lewa na watu mea ave o i te tono e saingi mai il tamalea. Ia ai lea ia o lea o uma o tiu ia mea ana lawa e whiwai. Tam whai foi ia CEO foi, CEO o le health. So ni fo tamiti. Foi le ava ia tu foi le ua. Anga le mana o mia tele tātou fo mai o Samoa. Onga mai ka fo train ai. O mena le mana o mia ia au so ni foi o tātou nei tonu ina le mai CEO. Mai se foi tau i o i le minister. Ia tūlanga foi le ia wawe na watu tonu turn in ia me ia tamiti. Ai mai fa foi fai trainings. Ia pe ola tal na to so atu il termin nei to le pa il ta fasoa fa tai tele tu lava mo fasoa ta tonu vo ia la mo vista tu tengi tai au ta tu toi fasoa ai vo ima le fionga ia i te mai tai ole o ta po kalame ia ta tu vo la fa fo mai il ta po kalame ia pe o tu langa na tu le pa ta ia si me te fia sa no ia. Ia, lea, o te mana tōrau tau marisi ui ta po kalamere nei a fiafi, o le tatu te masani a tae au, ia o le iwa ia te au nei, ia o le lima na ia te oi o le whāna ia te urua, pēr tatu whiangai maurua te sauninga, mo le pakomela tu, ia te le anei mta pura o tu isi mta pu mo tae au. Mana ia. Tatu te tala noa ia i tō tōru, e le iare tōru o mawhauwhaunga ave ia, ia e whengo fifo na mana mai, ia le tatu atu. Leo ta whaftai tele, o lo sau le porkalame ia o tatu tiutia mo tatu whaiva ia ele na o tatou to ate le lava i tatou o ese fo le nei tap fo le o langa o tatou iai sa tatou manatu ai ele whangaina o tatou tangata i le fo i vahenga o le tautua ma au nang peitai ia e whaia lava le atua wanoa ia ele ngata o lau fionga o le tofaya o whanua o lo tangata o lo whatauwaa ia male au so fa sala la uma o lo la tu langolangoina ia le tatu whainga malo au ni lava i tu la fiafi ia o te pato fatu alo fatu i fatua male no foalo ia tatu to e whai au i le tu la whai le fiafi la soa tai au i le tatu va a se tolu ia i le soa tai au ia na avatu lava o si vaenga lea na matou wheloa i a mai fo e la tō lo whaanga tu lepa i lau fionga ia e mai se fo ia le pukalame ia le songa ia Juliano Price tanga loa fai tau tuli peteia
ia mulianga ene peitaia o tasi nei o tama whanau Samoa na ave fua fo I mene o actors. One of the best actor le act mai le Flying Fox. Oil Flying Fox. Ia tama leo mulianga ene peitaia. Ia masio na uso la leo tanga loa whai tau tuli peitaia. O tuli peitaia o levan whai aonga I Samoa. Tasi nei o ave fua I me tau whai aonga. I nai ia nga le au peitaia. Ia o le uso ia malo pa ia Kalolo Hunt. Ia o futialo fo I mai o isale moa le whai mai te rua inga fo I ngai pisa pali. Ia to ina matua na mane fo ia le tatanua. Ia le afionga ia fua matu whamanatu ia ma le sunga I le alo le mali tua ia mo natu Peters o lo whafonga mai. O si vaenga na vidi mai ia o le ala o le fo o saungi le kiwi e makamaka aku I le pokalame. Whaftai tele lava ia me se foi nei o uso na I tu whafine I lalo back and save. Le foi na mātou whelo I foi mastasi o uso I lalo ina ia a mai foi o nolo whanga. O le mwhai o na laulau atu langa I whai voice to tele o mātou na I lalo ingai back and save. Ia paule o le maua whautuanga ia ma lo lava le whaafonga mai. O tau lava ia mo wai fo ia ni manatu lei I tono le pokalame. I mani sia to tele whamali atu o le au atu ia le ia au la whasosoa toa ia sua whawoi le ia staitasi. Ia ona whapea toa le leo le whamtalanga. Ia manu tele ina le nei aso Samoa. Ia nga lei fo le tua I tatou whaiwalo whirima le aso tai au. Ia male weekend. Ia tatou nei, ia na fo sao ni fo tau le weekend. Tatou whelo I tai au tu lepa. Ia whamanu ia tu le tua I lau sunga. Ia me se fo ia le whatua. Ia male nofo ala. Ia, so I fo ia. Whapena fo I tu vesingano, alo whatere atu whatua male ainga. Pero I tai au. Ia, so I fo. Ia, le na Samoa ua manatua. Oi. Le ua tau mai le siui le ia fita I tunga fo ima fe au mga ruenga o nei fiafi. Te lea mata upu e ono fia tala noina. Ni oe. O le au ngā o nei mea. O le tau whai lava ia iso matou sao e soso ni ai I le lau te lenga o tangata. E le ngata fo ila o matou o lo tau sao. O le leave your comments. Your comments means a lot to us. I say, langa matu te fo'i ai te mi e marolo ai. Ia ona matu go through ai le ia to comments. So we have to read all your comments. E te tauna matu whaitau matu ina ia. Nga tasina whale a onga mo matu. Io elena oa. Elena o leota. Elena o mawhanua. O I mātou uma o lo whaiva nei tai pei o lātou o lo langrangoina uma o le tano ava o le tautaiae o siri o manatu lelei o Samoa ia mauma lupe matasila o siri I o foi o tula e palala mai lalo I Senieko o sua mai lunga I Utah o Turisi mai pefo ia ma peseta mai Wellington o Turisi mai Australia pe o neme uma e tasialo na aunga o le lango le tatu whainga malo ele o le fia sue po ai mua I lo le mea o le o le nat wha moe o wha moe ma walunga la ia matu maua vano e matu te whesoso ni ai le tatu whainga malo mau fo ia vano e tau te ti mai ai ma whesoso ni mai ia o le tau o lea e le tantonunga o lo matu wala awina e o fo ia I latu o lo langangoina ia le heita pipi ma le latu fo Paulo na ese sema o whaitau Samoa o le malo o lo tule mai nei o le malo o lo o ia ile nganga e whaasafua manuia
e uia ina o lea o fai mai ia le teimi e bankrupt tai ai sila put it this way Samoa ngā ruenga al malo o le whaasafua o manuia o le ngā ruenga oe ma ioe o le pule oi pe whaongata tau pele whaongata tauina ne la batu se o kama i filosofia le moro silofia e te nofoma e mawhawhau iai o le avatu le malo o tupe ia te oe o le mea na le malo e te tau on fai o low receiving ma lo whangaina o tupe o le mea tau oe a avatu ale mea te whaonga se e leanga fo i le whai unga oe ma lo ainga e le fua mai ia te oe pe a e whaonga se ina tupe i o avatu ia te oe ta tia le upu le masani ai ia le tuangai ma le tua tu le whemei o tupe au taxpayer o ka koiloa mana nā mea le aia ma se sero malam lama i nā mea tau te malam lama uma ai le na o taxpayer io le foi latu tupe matou le remittance te o tatu te a le upu o le filosofia le tau avatu a o na whaasafua tu i manuia ia ai le leina e whangaina o le meta oe e pa u i ate oe but o le rotation o le tupe o le taamino sanga le tupe e le se i vanga na u avatu le tupe i ate oe na e le sunu tupe pe avatu tupe i ate oe na e le tongi sami pe tanu tupe pe whalanga tupe ai po le arto inga pe te whatau le aisa the money still running ioe e taamilo ale tupe po le arto inga me te whatau ai e alu ale tupe mole e enta ale tupe le langa e avatu fo e ofa tangata i e whatau le aisa o tele o watua se tala e whamalo si o a i o tauloa a se alau ti sisi ane whaanga ele tupe e o kia oe a o le tupe ai o watu mena e whai tole tala o le whanongo se i tala i e whai atu bankrupt le atu e lema whai pe te whaatau le aisa pe te whaatau le pia pe te whaatau e alu le whanoloa o le tangata foi le whaatau aisa e alu tupe ave whaatau i me mana umielo na ainga e o ale tupe e o le Central Bank na u whanongo i le lile o sioeli le na porkalamele na umatu nei na i ta uaile na repeat e sioeli le tala tu le epa o tupe i a tatou e la fotu o tupe e alu o tatou ainga very foolish e whavalvalea le whainga o le tala whai mai tu le epa tala i le matu porkalame i o ena whai o si whonga o tae whona lafo e tu le epa tala na o tupe tu te lafo mai e aru sa o e tō ainga. Can you close that door, please? O tupe e lafo tu tatu e aru sa o tatu ainga. A leo whai atura o filosofia le ate o samo. Pe te whaatau ale pia. Pe te whaatau ale mea se mea le mo o e malu ainga. E fifia i ate oi. E pa ua i ate oi. Le leanga o lo whaangaina o tupe. A o le me patino le malo tu watu le tupe i ate o to ele abatu le tupe to le tupe le malo va pe mele ton play pa italia o finge fa ngai tupe ai a e u se tu langa fa lolo nei lo le malo oi dan o tiu le malo provide o oi use it wisely yo pe tu le ala mele nga te fa ngana tupe e alu ale tupe e ale tupe o le Central Bank o le bank a o ele te whaonga se e o kia ka kunga le mera le fetu ai a o tatu whaitioina le malo a o tatu te whaitioina le malo tatu whaafetai le malo ma le latu whaiunga ioi e tusa o le mawhauwhaunga a wa a sila samo o fea na iei tupe nei i tausanga e tele. Ai lei whape ua winga ese se development o Samoa mai le lalolangi ato i tausanga e tele. O fea na ngai eiku pe ia, le ua avatu ila tunu. Kai 4 milionga ua avatu ila tunu. O fea sa ka aki ingi kupe. O a mea Samoan whai itu pe ia. Mai ese whaingo fia na mate ia le tala le whai atu. Whamaniere tu ai
le whainga malo. Tai tai o le malo. Whiunga li pare mia. Malo toa. Tai o le fefe o le pala ai whai unga. Au o le pala ai whai suinga. A wai loa e alu kilia o am tanga luenga le malo e te taun kilia, tanga te whainga luenga le o le lei kilia. Nanga reo te tala noa tu le malo e whapena lun whawai. E oi. Alu atu kilia le kele whamaongi o kiu ke mwhaiwa kilia. I whai se whainga e manui ai tangata male lau te lenga o le atu. Manui a tele o Samoa. O lau tau au na masani tu le epa whaaftairi o siwa. Alo whatele atu. Tātou whiloa i le aso a tai au i le mātou wa ase tonu tai au. Sui fuame